do a oye na odi tuo ekwa ase no se said you the so ato na ne ntia okasa ne mmia hodo a okasa asem no abusia ye de bem se pikel mu ne aboabo no wie se asem de bikase enyima bi ana ebo echi dem perfect series busia ngoma wodwa so ne yanum da bi yesi nkonye kai mom sa o pebia ma back nkan akonkan a chechefo awofo ene ahwefo ye perfect series books English language your history of Ghana RME computing creative arts science and maths numeracy language and literacy color and writing and before and what in team the abedwa so Mr. Samuel school ampa mock exams terminal exams and midterm exams are a perfect series books a commercial put to a Belori station when Cranso Dansoman and first of all man number ni no kita home 0243 299 and a 0540 755 465 Vitamin cannot no e wo dwa so wonya bi eno no mebebo apa maka kire wo se Vitamin ka ba mayi mu mfie dronu ne akire ne yede biara ye bo dawuro se eno eneye we yemfa cafe biada enfrafrai so ya wo host sanso ena wo pe choco banana na strawberry no ni nyina ebi eho we ye flavors ahodro wo ho ntino kwa choose choice na wato baby atonton no de any baby atonton so ni nyina obowura akase vitamin ka no bi na wo pe we de calcium omega 3 6 na himoma so twom eno ntiatu fo se wo ma kwada aduane aya fa bi ka ho sanse eboa wonom emabom enyiri yi Yes, and for penny of Ajuna Chubosi, na dama no aso so krojen ya kase dem Facebook live this so Otec 1029Fm se mo chedi atum and sans na papilo wa han mo chinchin fidin from MIA mediane kwame ageni boaten professor kokoto anafi mami ajwa nyanta tando ensam no nie Asem Beba Dabi abusia ye boss said ye ni akirem ewo ofanko barrier enkramantem ni mu na aha na abeto jase kan kwanhia si ama enipa dubaako won mafrim ama emudumiensa won so prepre mu odin pa na ebere a okire sa atrenchemi si ye Ghana National Fire Service mpedifo boss se basahara so koi ne mu ama abo de ba ye ene se tipa truck ibi woni mini bus ibi ana afi abobo ya baako na ka miensen won ni ko bo mu ewo sa ofanko ekwan so sipoku ase ho no mu a odu na akirem wo achimota no wasina de ya no pan bese no nan na grind omudi bo mu enti ba sa call ne ba no so mbosse se dru ho no mu a wotwitwa yi wo no hunu se sa de no nya bayre abrewadwo nipa no makoma du ba ko o ti se onya ko dru asabia onu mu ninkwam mudu mi ensan so prepre mu odin pa ya ka so kire se aduefo udna won so wonum agi ayahwe wasin kwanhia sie nam so ama kwane so bope so pa na enya asem ketu na hunu hyen no a wo yembe hyen no muamuan enuano mai hyen no muamuan sa mini bus no na akwantufo timu a na omunam kwan so ankwanhia ne baaye no o kire se muamuan pa kire se omomutimu wonum edie mia nya asentoa na nia na owo ana wona du ani hunu bie we ja kwase badu no ne ama ne boni Bismarck apia papilo di nkomo ana ochechire mu se kwanhia na ni enyan wosna kwanhia na ni enyan pa na wodie momeyenko na ne hunu bie di ani ko atwa wisi an hwenti asantem hu ye chechire mu kire ye no yemfa mu ensem emra obuchese beye 515 hon me 515 520 na me share a bit more account of what happened. People just say there's this tipper truck, yellow tipper truck, or no go deny abruptly, or quano deny poem. And see, sprinter mission deny with it. And tipper truck, no one, you know, and the pen sprinter, a carry, or no yellow one, now, a denial. There was a first tipper truck was denying, and a yellow tipper truck. There was a sprinter. Then the second tipper truck on the road area, not that thing. But after how the other vehicles, meaning that open 10 other vehicles who were straight out of the payment. There was a first yellow one, tipper truck was denying. Tipper truck no way, so okay, you know. That's the all celebrate well, because cars made denying a word, a tipper truck, yellow tipper truck, open payment more as no a car. Sprinter, we don't want to move or move what
sprinter ni there amango pra ubejina ha they are only be the catch yourself sprinter who is a sprinter that sprinter to cry you two that's another one and also 10 men on your team to a chipra or to a chipra or not the pa yellow track no him ama on what they be a ninja enyam wei eye nia ohunu kwanhia ne bie kwasi bedu no ni ama no boni papilo edi enkita ho na asamisia na meye wo no nkran ho no wura Michael Pakpo alotie so boss se kohe se be onum nyina beboa no wo na wo ho aka e wo sa atoro nkyem mu mu abi obetim dia mo no dia to dwase du ba bi so a e na hye misi o ka na sisi kwa ho saa wo se we nyina ya dia mu akwan no ene akonyaba die ho nsem wo se no kra ka obetimi kotwen kwanhia ba wo se abon betu ho na mo na Mayor Kasaya, on also the Araho, and some more Kayanum, Yentibi. Over the right thing. If you can't say, I pack you and the process accidents because you say, aha, and you send it. It's over, all Nimia, all we need. This I will do careful, no one's I will. The cars I pack you, I will form and say, and I for start. Cars now see, and I will be boom, and I decide. The piano. The BSC idea is so that you prevent next time the disease. I think say the no stopping see one stretch way to the send the number say Caribbean now open say on now would be outer lane on now do bus stop I bus stop on now we now on so I think if you put those measures I do everyone I do very MC or area friend honorable Apotia in the back now your paper through casa say car bia be try say and you be close you I find the money here it's one about that year we work on it we will say we share the 2,000 Abusian for the Atino can Mayor Yaw and cry Honorable Michael Pakpo Alote. Na International Youth Day and Rada Yeboja data Sante Mantem ha Kwame Nkrumah Suapon no emu Emma empenfo bebrere frachichiri ne benchaye eba ya Sante Mantem so afonso no tie gbamu Dwumadie no na ye hwe kwanya mabunu ye ni mu no mabunu betumi afa so abo wo mbra na eniama bia ebese mabunu abra bonso no empenfo atu mabunu fo na wo ba watumi ade bia to kotodwam na wankasa wahu sade obebɔ wo bra na asiafa Dwumadie no waseno director Emma Nakok owura Maxwell Mante wakasa ye no de atu dwa no wachire mu se toda na ha dwene papa sade maburu bi ede wo mo ho ahye enubone ho dwadie ene nonomu waso man bebia keka kono se wo ma miem no wo ma anye se wo mu tu ase akora dia ebere bi baba mabunu na wo man no yede ye ni ato wo no so no na won mu nyina de omo akwa hye nubone ni eniama basa wo man no enya de beboy ne senti no wode ato dwase ka bi womfo eni wo bibia kwan bia wa besumi afa so no waboa na wo bi numu nubone wode kakra betumi ayade aboa wonia wo di nubone hu dwabi emwo besa ne daachi ye nyina yamwa na emabunu ni nyina yentumi wontwe wo mo emfri saate bia wonamu wa bra director akasa no ensemo bia wode atudwa eni neither are we here to make life uncomfortable for anyone. It is to make sure that the country is safe in terms of narcotics. You know what drugs can do to the security and safety of this country, and by extension the sub-region. And so the little effort we put in when we get encouragement such as we have demonstrated this afternoon, we see it as a very big boost, and we are encouraged to work harder. And that is when I always want to turn to my deputy who says that when you have not been arrested, consider it as a grace period for you to reform. And so the gadgets you have presented to us this evening is going to encourage us to work more. And so those who are enjoying the grace period use the period to reform, because on the spot reporting and using the IT to support our work will go a long way to enhance our operations. And so when you see us educating the young ones in schools with your projectors and computers, know that you have been part of the game. And when you see us arresting the barons and putting them before court, exactly the same
response that we give to you. We appreciate it, and I know that other institutions that are touched by the work we do here will come to our aid. And like I said, government alone cannot meet our budgetary requirements. The engagement gave us a close but first-hand view to the probable. Any ye Narcotics Control Commission Director General Ora Maxwell Monty. Yet was no, the second post for the Aba Mountain so say a post for be abo brapa Edrum penning for Tinam so ama wapeja wonjume dienumu and I won't be a hold on watum, that's what promote to omo. Na what you say, wo apawes mantam nemo, chrono ba who do be course one protect one more, man from Yahoo Crow no mahum. Nampen for us over here now one a task out of boy, watching mamma anywhere di eno, and what your post for good mountain so. So we here. Na omonhwehwe na wona sadie no wo hwe no awomoma emra ene wonni wo se ba sa posifo na wondwumade mu wo ye adwuma papa hwe se ho nhwehwe ye mra kwan ofa so ye adwuma odini na begu akwan pepe peli na nkamfo no wo boai eche sa akromfo yi a ye ka sei wonu akogina emra no na no na IGP hwe adwuma mu ye no wo kire se da bi do ehwumade mpempa sa kwa to hwe se mpenifo se ye adwuma na so from bo abaso eno ntino wonjuma die kro no apagem na so General Corporal Mochi Kwashi Divine oka ho Detective Corporal Salifo Ishmael wono so eka ho ana General Lance Corporal Ernest Ameya Akonfi ana ebio General Lance Corporal John Barker Vitus oso enu anuanom a ye ka sei woji on sambe na no ana okira se wo wa Westminster ni mu afi wa municipal no anka se mu e ho na sa akromfo ewu Tibran penfo so pon achi won tia post for gumontin so no na nuanom na edi akire hwehwe mu an odo awo mo aka ho bi ama IGP dia todwa woni police management board ni kire se obon abaso wo se ya o wo post ni kwa montin so di sini anum ye adwuma na o di mra ye adwuma hwe boa ma bamba ho sem gina brane a saa no be frɛ wa bo abantu ahia post for ina crash on kutupa so mo yiro ho nye adwuma no yie no mo ye no yie a abaso boda ho etwen wo no mo Sonia Bobrambu ewo ensem fufuru ma ye kosola ene wa kwantempon no eso sabria ye kasei aposifo akire mema enan bia yesusu se wo makwa kwahye sola ne wa kwantempon ne so a won ma hye national security fo ntade wo mu kurakura tuo ebi wo kra toy gan kra frafra ene etu aboba ne niama bebre no a ene ka won ho ya kira se wudu kwan no so a wo mo bonkrofo apo jenkrofo sika ne ade wo kwan so na wo bi na kwabon pemfo amane a wono hyase se wo mo asam no emu hwehwemu sanse national security de passenger twam driver twam a wono kwa se ni pan bakwa kwabo na po akwa sika na fa we ma minti na ne wo mo ye wo kwan no so no etwetwe aso eno ene kan ho bi aposifo nso edi akire wo mo savana mantamu asabre ya yakasei enipa enan mrantie ni nyina da aposifo ensa aso wonmumu wo mo kyerɛ se asam no ewo savana police regional commander sa emrantie enan wo mo bo asam nachi na wo mo de omakwa kogina court na court ahye emra no se de tie a ewo se yedidi wo mo se wo mo ahyehyɛ wo mo so bia national security for nanso wo mo nye bia no wo mo de bo enkrofo apo ye to so na ye bo sase de ni akyerɛ mu abumpurugu ene na kanduri mansini mu ho na posifo ade atodwa se de mu yekuo ohene ana obi a wo ho na mu ye yi afahye ne ade a saa amamre no a ose modi tuo kokototo no ho no osere o manimu ya o mo de so atoso no nyina so ni o kire se na nsem potem ho no mo bambo ho nsem no ayedin wo ho pa ene se awuwa basabasa etututo ne akunkum se esi kwaso no ha adwen bi okra na hye nipa mofo bi kra na atase tuo so de kodie wu bi afahye bi ye bi kwaso mo tututo abehu na afam na abo bi am wapira wampira so a na ofrant one tintin mu ena wo kire wa hwe anso ano a enye yiye to ne nan masin kunya de ato anim se de be ombe so anim ya no wo se sa woni ya wo kwa yiye wo kwa afahye na osum yase na ho be hia sam tututo atu no anim ya de obi amfa ne tuo enwu ho no mo wo se nya no nko a wo mpota mo so antimi kura tuo basabasa saa se o komontin so dum na de tuo akono so no de so atoso wo so ina hihye a wo yese be beboa
ama saa tututu ne wuwa akɔso mpɔtam hɔ no wɔn betumi aso a no dɔde ato na manim sɛ wɔsɛ wɔn hwɛmfa nyɛ adwuma sɛ wonia wonim na obu mmara yi so a aposifoɔ ɛbɛhwɛ ama mmara no di firi sɛ ɔfa patapaa pietu a wɔsɛ wɔde so tro ɛna woro na ɛna no pɛn nyansapɔ so yɛ bɔ mamaneɛ sɛ wɔwura bi esu sɛ wɔyɛ sɔfoɔ ya wɔkɔka asɛm bi ma krakye bi a wɔno nso ɛka asɛmpa ne mozramifoɔ som ne mu ɛyɛ sɛ obi ɔbɛkasa deɛ tia Mohammed biada wonia no deɛ ne yɛkyew deɛ ne yɛkumo asɛm bi ba yɛ ne deɛ social ne media ne so no ababagye ntena ha bebree ɛna ɛbɛtɔ dwa sɛ wɔsɔfoɔ no ɔkɔka saa ɛma kramoni ne nso bɛsɔ so ade wei nyina ba yɛ no aposifoɔ ɛnsa aso mu ma video na ba yɛ no sɔfoɔ no momu no ɔbɛhu sɛ kramoni baako agye ne kye gyina n'akyi wɔkasa na kyerɛ kamera hu yan sɛ wɔyi ne nsa na so mu tan ɛno na nkurɔfoɔ de bɛto dwa saa dɛn na yɛakye nipa mmienu na wɔagyina ha na yɛde hankɔfa gu wɔn nsa na wobɛfa wɔakyi abɔ na so mu deɛ wabra aposifoɔ ɛde hankɔfa gu ne nsa deɛ wɔadi ɛnyɛ bianti yɛnkye no beniampa ne nua ne amba aposifoɔ de bɛto dwa sɛ wɔn hwɛ wɔn nia no ya no wɔ video nim na hankɔfo gu obi nso ɔkɔsi na so mu no akye no saa bere yɛ a yɛkasa aposifoɔ nkrataa kyerɛ sɛ wɔn nsa so nipa na wɔkɔbɔ nipa sɔfoɔ na som no asisi yɛ deɛ wɔn nso ɛne wɔn asɛm yi baayɛ wɔn ho bɔn wɔn ne nyinaa aposifoɔ nkrataa kyerɛ sɛ wɔn nyinaa bɛfra wɔn wɔn akyi wɔn nyinaa nso no wɔn ɔbaaba bɛboa na asɛm no sɛdeɛ tie bia wɔn ahwɛ aka ama na firi wɔ wa edi sɛ yɛtwe waso ɛwɔ mu nso no aposifoɔ ɛkyerɛ sɛ wɔn bɛyɛ biribi apɛpɛpɛ ti wɔn asɛm ne baayɛ aposifoɔ mmerɛ mo yɛnyɛ ne saa hankɔfoɔ bi nsa ne akɔsi obi asom no nipa no wɔyɛ saa wɔ video nim no aposifoɔ kyerɛ sɛ sisi adeɛ abansa aka no yɛna yɛnsɛmfoɔ pɛ no fa gyina ntwebɔ osi akɛ na no ase na aboafoɔ papilo eno ba fia bo adwoja sam ene na napia no nyina yɛ wafam de jataba nso wa ho ne papilo wa ha yom boy chinchin fidin fruma e ma emo se de ko Facebook live this Otec 1029Fm so mo man fom so ye behwe wa woti enso de wase pass of fidin ko so wa na ha no mo asama da betu at na mum enyo no ate yen kamedi nkwa meje ne bo aten Professor Kokoto anafe mame adwoa nyanta tando yes also ama Asem Beba Dabi atoa so apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a Plaxmox Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I num be no. Says a coup malaria one in Yina. I'm Yina negative. Adia, 1 hour, Hepa plus Mixer no, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system no. Not Plasmox no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say a tipaye, a fear, one more tour, and 1 numsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox Mixer, 1 nomono, and 2 malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quadawa in Fidu Yunkan. Our pharmacist and her bashop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oma me koto bi mama mano. Owe jajai. Abua wa mo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene kire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP Nina. Every basic 1 equals basic 6. English every basic 1 equals junior high school. Yeah, combined so our bi English nom and maths nom me say books to be anywhere. Perfect series NB na GS and Naka and so am approval into a battle bia koto be maneba. Hey, and na say we there so ko be kura betumi akotu akoton amani students o. Na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams, terminal exams and midterm exams at the mass school so a here wo mo a etufo nko aputu oja station ho a enkran dance mine first stop any o mo Omode mapade eno ane Hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa plus mixture etutu malaria na sekura Sweet darling.
My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoɔden aba. Busu mi pini. Menti asie me do. Tie, Hepa Plus mixer. Enya adwuma ɛbɛyɛ wɔ nipadua no mu no. Afei kura na ɛbɛyɛ wɔ nwanwa mo. Aduro yɛ ma general well-being. Abusua pɔmudin ho hia me yie. Ɛsene bibia. Enti me ma no mpa fie ha. Hwɛ, woyɛ Hepa Plus husband. Ye de hɔ Hepa Plus
enka wudin enawia yi odoma nkoma nyame enase enkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne adehye awia yi yema yen ho aha yema yen ho nso akwaba na yema yen ho nso ye hiehyia emfamra Otec 1029 FM so enenso yase hie bio na wiei ebre na wiedu si yede Asem Beba Dabi dwumadi no besom na dwumadi a ye die da biara da wa afidie so no sie hia asem krope ne ka yese yede suade yesan se yede kire yen ho nso ade enu nti na wiei a ye hie nokre adofo ne ade hie moma yense yen ho se ye ba be suade ebre kro na mu ne ye be kire yen ho nso ade e wa afidikasie yi so na dwumadi a ye die ye live ewo yen social media platforms ne so enne se wo join ye ne a wada meburu eya share wada meburu eya like wada meburu eya follow u follow no eno beboa da biara dai be hia wa afidie so se no enkai bo ne beba wo nso ahoma ne so na wo nso atumi abewura mu bi na ye nyina ya kan abomu asua de a kire yen ho nso ade enne ye wo yenuanum Be Love Radio for uko Spain mani mu a Be Love for nso monitor dwumadie no live nyankopon hira mu Be Love for no onyam kese enne ye wo GN Radio for onom wo United Kingdom mani mu wo UK hwa no ye wo Patmak Radio ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Breni Radio ene ye wo Sahara Radio enne wonum nyina nso wo UK mani mu onom wo abade mu abiebiem dwumadie ni twagu ye wo Kings Radio eno de ni TV wo Paris France abuchimai ni mu daache hima radio wo Denmark Rakus FM wo Belgium ena Sky FM wo Columbus Ohio United States of America abuchimai ni mu awiei onomo abade mu abiebiem dwumadie no twagu awiei information centers amonso mo abade mu abiem nyina no nyankopon hyira mo onyam akese ontutumu anamonsi ye no onka mo ho ewa akwanuasa hodo nyina mu afei sa wonso wo monitor dwumadie se ye wo fie eye wadwumam eye wo kam baabi a wo bi a wotie yen ana wo hwe yen bia no awiei I salute you mama wa ha machiawo na mabusa wo se ompodo emute sei awiei mabedwafo nso wa ha ye krado oba de achia me atena se obo awiei akwa ye ja kra umpom Nyankopon adom me ho ye pa na nso so me ho ye de Nyankopon adom ordenanso adom ye amen ye da so tiase a yenwu ye die na eye ne nsenkyere ne na nwadwuma kire se nipa wo da sori ye wo ti wani kura ye nsenkyere ne ende no kure wo ti wani keke no hwe eto de bi a wa wutumi da na se uhumu kura free uhumu empofiri mu a obehu a prekope ni mowu a ya hwena enti sorry ye nsenkyere ne enti ene san nsenkyere ne no don pa wo de dai ne hunhunu dabi obo se me to ho na abo be nine de na mmom se nine ho ahwan pa na me da akra de hunhunu sa ne tie kwamie akra ho te say adom ahweye kuma se brono se de nyame sure wa na no abeda hwan enenso ode afem ye awia ye hia ye ba besom enenso nsem wo ho ensem wo ho ase nyankopon ne amoa ye ne a emu oden enena me kan story bi wo Otec FM online.com jatabawe ko be yimame na askormampon ena yese asabi ekwan ne so say asabi brono a ye friend asabi ekwan no ye mienu se wo free akobam ho be fast junction ho obeto asabi junction ankasa ena se wo wuram ekọ askormampon inside nso a ehon so shortcut da ho a utumi fa ho nso ekọ asabi ehon no ofa mampode na ukosi asabi achi ofa spe junction ha de na ukosi asabi anim na animu die yi ene ese krache no de ono de wohwo akora keto na 10 years yo
19 emfie du nkono 20 bo nya wonya aduonu 19 dia wono yo ne se wode se kan hye na taa so hwe munyi ayi mame na nka memo akwa yi din fa ntoso ma no ni photo ni ade nyina wom wono twese kan 19 no 19 years no emfie du nkono ba no no de ahye ne ho enti wei krachi ene ode akogina ne so ni aso wa bie ni bi ni trim ne nsa ho wa bie ni bi wa bie krachi ni bi wa hwim ne phone ena luta so aye ena posifo nwe tuam ko nya no akwahye uncompleted breeding o dwane kokosie ena omse ne esomu ya wo modo ano ti yade ne kogina amuo no boto ha wa 15 years yade ama no ti 19 plus 15 obeba no we ko be 30 askore mampon hwa ena mesre de musek chairman ya wo no na ye municipal security panyini ya wo ye MC opanyini finance form security ho commander onso was mampon municipality mu finance form kire say odi free sa sabi kwan na de wo fa kopie nachi e wa asko mampon ho na no onam sa kwan ne so a awuraba bi no ye mobile money say mo amoye mobile money especially mo amuni containers timu no monye careful mo chiniye na mutiase no na de atia ne se wo sa kwan ne so asko mampon municipal ibu asam na make yo ena awia gedegede o emrantie miedu timoto so ba kwa pake ejani siso ya wo makogina ba ye ho phone a wode ye momo ni sike wo ni hu o te mangudua bi ase hwem wo magina ne so age ene ho no se nipa no ba mampon a ena wo de kromfo anipa ho na mom osan na chi a se wo kọ asabi achi ho na obetumi akọ asabi 1 obetumi asa fa bomkwan bi da ho enu nso ko pie boaban na chesa wayira na chi enti wonum di moto begina ho ebeje asem we ya mekan amanfo ati asabi bedi ho adanse ye se woti asabi na ubepie na ya homache ebia wonim se abobo ya na pragia ma sabi krom obepedie free asko mampon trotro ebesia ba krom no na wonko a wokofa saa asabi main road ne so a wanhwe ya kromfo bejew sania boys no terrorize amanfo e wo saa area no ehu in fact aposi for mon sorry asko mampon municipal yi mu mon sorry e mamuntna ho ma ne nwansa na nhwe yi a edin Asem Beba Dabi o de o mama 15 dia me pepa o be bana 34 na se woni magya mu dia wan hwe ya wo ba cross ha ba beto aso 34 dia se wo sa ya active o yi adwumaden so 34 15 kura wan hye da ntwa no complete yi sa o so betete nti we dem fa se o be bana be 33 32 aye edio eba se ya enema enipa eni bre sa hwe ya se wo small boy unyami a obekumi enti se me nso menya wa me yode menya wa so madam ho so wo se ne ade ne tie enti e besre ena mo amoye mobile money no ene mo ma men sound sa word of caution we infama mo usika wo bagim na esen wo ho a emfa nsen on saba akoso ni ye easy eya fa wura wuti na mmea wukom o de biamu a ebia wukom ebasa enu time a yen struggle no na ni aba ho ebeye ma yen struggle no na ni aba ho afei se wuni container wuhyemu a na wuti nuase chini yase a ye steady because ohimbre betumi afaw at any time enti wonso da wo so wa na wo so asesei emrante nipa bonefo a won pese wode won sabe ye adwuma no adoso enti monso moma moni na ho mo a monso bo hye container mu no monso moma moni na ho kire se obetumi kura begina ho anya watwetwio no de se menkasa okasa mebo enso no oji wo moma moni na ho asem ni nyina enie
na kwa mi etuo nso be na wo shemu se ya na wo ba gidigidi ani wo kan ayin shemu ani mu ni shemu na wo shemu na ni mu ni nso awerehosem nso ne se wo mu ya ye bieba outside enti de so betumi anya yi de ode atwoko no nso ya asem foforo enti de hia ye ni da ho kwa me se nipa ni ana ho a emmoa just a minute e wo de maka ya ho akra eno na odi ubewie ukai ani da ho pa ena ise nipa ye efise se no mrante na maba no no ma no mo be no nti o fa nipa anya hwe o so wode ade wo wa on fa ho se wo ye nipa o enioma ne nso de wo mo fa o pa ena me nso se wo hwe na se na eye wo nko a ene ne struggle wo bekun enkwa hia cha bibia se weapon wo ne ho a yes ene ne struggle wo de se eye nko afama no e mani mpira wansa ebe yi woni be struggle abo se wo ko plaw ana wo koku de ntia mo struggle wo ho no won sa anka wo san de ko nti se eye nko a ene ne tintam fama no unwu ya unim dia ubenya nti se oba wo so okurade wo hwe na se okurade a se onkura bibia bo na wo ye wo rezi alama na wo tete mama obi pa ba wa eye na se okura bibia betumi dia pra na betumi dia diwu na betumi dia ku de fama no fanko efi se unwu ya unim dia ubenya ena akromfo ne nso ese mu nso munya study because say amanfo ni abre se wa hwe yie na se mo national anthem ne foul na boys nyawa masa boys nyawo wona wo de wo se wa kofa nu bone na wa ye twan se twengom enti di open na obeya obi encourage o na nso obi nka se puduo na nhye esia that's a boy yebedijo timonya study fa won say adua use your hands to work wafo e de won say ye adwuma wafo wode won say ye adwuma woni mara hu se mewom wo mo sori a won ko ba bia onu oginagina dwente ra vai nioma wa mix ya nom ko ni mu no nyasem ketwa nansen ya nyasem ketwa kan de bi asire mo ba bi o mo ko challenge o sa red no hwan ne nim nom ena onu kwa kika bo 34 onu ya na kum na man kan kire o se achacha bi se wonu red nu obode fama sa wo ya achachani a sebe kakra won nsem na gas ni nso de ye so wo hwibi na obewe wa cheso akwa akobọ red ni bi na chese atumi ama na gina so wa akobọ bi rege na get ni ye fast and onu nsu pie dwane ekohu nu wawu da ho achacha wawu akobọ red akọwe eyi akoye yi wakobọ akọwe akowu so body na ma wo che na wa hwe yi a ade da bia so do wu afa on de ne so obore so oba no de akọwe na we di okọbọ ye wo butu so wie no ene twa de hwe ni ku no achacha wo edna koda hodin enti mo mamani na horede no he wo be no eduru ba bia wo betwa ebetwa akwa bi gina ayi anraga junction ho traffic ni mu na wo ye arrow ne ye boys na wo mukuta ayi bi no wo fa nsuo kakra de detergent agum wo pipigu windscreen ani a na wo de ade no wipe ani mu ma wo na ye arrow grass ya opepa ni mu ma na sa akwa no otumi bwa uduru ho a wo ka chere jai media mempe no oze media ma ye chai mente nanu na mitu ne fo ka chere ne se wo se wa hwe ya ubewu because wa twama ade no atwa na hwe ho prepare nanim nanu mi hu ya wajaro grass na wo ton ayi tissue e wo traffic light dum won ko de se wo ye wati afutu na obi so wa ka onti ubewu ebekun okay awiai adofo ya hia ye ba besom enioma ekoso enuboni nti emrante ni dibone enuboni nti kronoba doso meka se nipa no nya bi nkonkoto ade no ni toki ne nso aba enti de be ye ne so obekwa akowia no de akwa akoto no de kwa akopre nipa no wo o twese kan hye ne ho no de na makwada kete ne mfinhie du nkono ba se benka hifa no aduru enka tete na nka ada so da ma me no papa to ho wo hu enso enei wo no atumi atwese kan e de akokoduro fon no yema ye ni na ho na de eba ne wiase no
ɛden owura akwaba ɔho te sɛ awurade adom me nso me ho ɔden wodi de sɛ owura yɛfrɛ me abdulmumuni wofiri he na ɛbaa ha bacho meyɛ adwuma wɔ angonaga onion market wotɔn gyene bacho metɔn gyene very good watɔn gyene akyɛ me 3 years money 3 years money sɛ yɛkɔ anaa sɛ aba sɛ gyene ne kɔ ɛkɔ ho ɔbɔ ɛno a mese meretwi apotɔ nsu na gyene bi a wɔnom kɔtɔ brɛ me na gye sɛ so a nonsense na fo pa o to 20 cities ya be me dia me pay yese matwi apotonsu na wie na masa twitwa bi agum afi de kuma bi no mo de brɛ me em se sa ba na ko ba ya de na ma ne kosa no mo na mo wo mu no mo nie mu se insu to na omo dua ne ma ekon epene ba de a abebuso na ise ye tu momo hono de no moton no baage mu ana mu bubu rubber let me say no it on a bag okay it's a bubu okay enti amanfo ba na omo nso abefa kɔ e ba twan why ade me hu abrantie seyi a ani bradwuma seyi a na mani age mfie miensa de wanya experience wom na wote he ankasa meti adankwame okay ene mumuni edi asem enene edi wa free dwem aba beduru Otec FM ha hye wasem nase na bo nkuru kirikire mu yie na yente ase eni de mpanyifo yes some small services should be edwem honoma na ye di 33 numbers na every week be 100 cedis na watch bia every 5 days bia 100 cedis okay imagine 2 na tobo na che senya bank savings esusu tunatu ni bia e pa twan e na okogina say 2 gina 2 okay to aso enti adrum so be 2 times heko abai no ho a se oma miska na otumi sheda ende china no ade ko die hit me transit someone the ma go case of Free police station 2 times he chin the first one o mebe no second time o mebe no ho amu na bebe no na busu afo bebe no okay enso na busu ni bia so ntimi mama ni meka chime say yes service can no yebetua ma anase be say e ma me ya ma adwen say die abai ne ye me ne die eni kwan say me de mra ko hye me nsem sa me de company fo anim enti na e mamba han mo nde no okay enti enka tu na wo gina ye no say ya omka say yesesa mo sesa no na awotwe ana bosome every week bia Friday bia no na de amani pa ba enti enipa dodo say na ne wom enipa 33 numbers ebi wom enti 33 dia na je say na awotwe ba ku bia no ye benya 33 million 3,300 near the amani pabako and a woo gina mienu enti kire se na awotwe bia so a ubetua 2 million 200 Ghana cedi okay na anyanyam bia nipa no a wojeje no ni din de say ye fe mawa na okwa e di asem ana mo che na di asem na mawa no ka kire ozu sika na we me chine bia o se etika na yera mabuza na several times was it sikana yera na mse susu aye to then sikana yera one man can churu bia nya say afia mbabaji misikana o bega say sikana yera inti misra ma wa ene me kasa asem no me mpesem no benya asem say sikase bi hu inti misra wa o ma hye me dasa da betum panfo bi wo edwem wo esa de o mo sere me o mo sikana ma me eso ha hwe ni musa ma hwe ni musa o bu nka ayibia so nche me biem enti sesi asika say ne sese ma wa do de ma wo sesi ano sika e wo se ma wa de ma me 62 million 6,200 Ghana cedis enye sika ketwa adugo ntia o de 62 million me nyina ne say enipa
enipa study machi a wo sesa se hemji wia enipa na beje enti hem ko no a o yera o ma miska no timi so imagine se me sanka miska da me so me ntonto aso biem ska me de ama wo no fa se ska na ma me sure enti dia wo de ama no on fa se ska na ma me na wo ji afri ne ho na wo ji afri ne ho no na ya wo ka kire wo se ayira no how kwan ben so eye den na duru won kwan so de ayira o se eye den na yira o se o de ko fie na ska no ko yera o fie me ko no ma me ho so o fie no ma me ka chem se ma wa so complain da se ska bi so yera o fie hada enti ene what is this can what they are fine me de me tie ne se papa bu wo ejom ho no o mfre papa no Malam Inusa papa ne ye ono no mpena Malam Inusa ne ye mawa ne mpena o jom ho a oni papa etwe mpena am tie se sa papa no so kan Yesu no ho okay ogina 5 Malam Inusa ne nko agina 5 okay ogina 5 no every week bia no o mama 1.5 million every week bia na me tie se papa no akwaje enipa 5 di esusu honom a obi anti apano so nka biem apano so enja so biem yese ma wa no agigi susu sika no e de ama ono ne mpena me pa chan Malam Inusa ne ye ma wa ne mpena pa chan eno ono nso tu susu ni bi me pa chan na ne die num na wogina ye ni nyina no waka bom wabra wono ntua nwie ye no amode ni nyina ma no I think so come awon ho say me pesca first thing me ga say me pesca ko to ntwa di salla ma wa ma miska di salla me koko iska bank ene ko to sa abu akoro no me sa ba ma wa mesrewa he ba pan yare serious pa me go to po acho o ka say enduru me so na wo pebi na me pesca no bi me na enduru wo so na enduru me so o ka chem say enduru me so ti wontuma me manka sem se ko iska bank ene kokoye asada esa du me so ankasa o se odiska na mame no o sa di sika no e koma obi na okaye hu susunim a won so dwom ho no ma a me de wan faska na mame obi ana enru ne so no ode wo de adru so no koma ade wo bu sebe obu kwan ben so obi sa question no sama wa me na misini usitie no obedi mbone dia me so time come no me hu moboda man fancy no me catch the plate me kuma se ne wo me minim asantama mbre asantama ne se me manyo hwe metuma front to metuma fe de mfiri bia de mawo e ba me de obi so fo nya beda ase kom ba bi se wo se sia so ma ba jim sika because wo ye kran kola se me san kam sika omu go siu aje me san kam sika ansana me kan bia kire ge abayan fi me otu usula shase ka ma wa me sere woni di ma chro numbers ne yi o ka kire me say susu no enye na ne ye hyase sana ye da susu am senye sana ye hyase dia mini problem because so mechanical nature na so untie me dia me advance for be dwom honom anom ka susu no me kan ka say mitimi fa school na me call ye no emfa me kyerɛ omunya so ayinim yo me mane ya we se me boa ono na te wi me bibia we ko su bia na me ka kyerɛ no man fancy ni so da ono me sa kontokwa e odwom ho me sa ko for eska to mot sama ne no ye na me na hu se wiase na ye no eso ba wa hwea unko me ni no hwadwom money ba ma wo me hwadwom money o me hwadwom money pa ba me to isi me ni no hwadwom money na ma wa no ono so to je na ni bi odwom ho ana ani di opanyin pacho obotiri odwom ho obotiri hairdresser odwom ho no na kwan be na afa so a wuhu no nya interest say wo beto sa susu ni bi ye wo edwom ho no ye boabo ye ho na ayi na susu na yeto no man say edwom fo ni bi ka ho ana ebia o trabotiri no penamfo ho no e kom ho nti omo ne ka che me say omo tususu bi sei se metoa mrameto me ka che me say susu die aya na me su kakra ba me ne amanfo tususu anya ska to na ntwia to feda to nti mu say sa susu ni die e beboa me ena mam dem ko hye mu ansa na wo mo ka sa ma wo wate no na wo nim ma wa ne dada de ojeje no ma wan minim dada
o dwom ho no ma na wonim no sɛ de suban te sɛn nti e ma wonya agidie sɛ wo de wo hu bewura ma san akɔgyina mienu no kre e ba kopɛ mene ni diagro pa ba enye in bad ways okay ohumia of frame bi hu na bibisa so opejene kra mitman jeman ko diri ofin that ways no oh ena mamnya agidie wo mu sɛ mame nko try hard e na e ho so aboa me ena akoye o seyi akemi seyi openye bende na o se ne boy agye adi na wonim ne de ne e fa che ne openye eni de mu se ono ane disc na ka enye me yase mama na yawe ono ane disc no wada kwa me nyanko bema na ubu misen ena sa nipa no so no openye ye odwomo no se obo sikani ba ko kumase a otonje na sa nipa no bo se ven dandoa se we don't know better can me chana we on the udin na ye gba ka asem keke okay o skapa ono na ni papa no a e ma wa boy ni na ye adwuma no kurenti papa na ti na nya adwuma bi enjuju mo de obi anim sa papa na me kana asem enti sa mala minu sei me fa ne sei se ska se mi ba ye na wo te se ma wa ye ne girlfriend ediska na ba sa mala minu sei Emma or the consesi obedum ho na o medum obedum biem efi se ye beti hint se ma what is kana ma papa no ombadum biem wajiko na wa busa ma wa ne se anyanyam bia sa mala minu sakure wo mo frɛ no ofrɛ no ne na busuafo bi ko watch ni 2 times oni na busuafo make attempt bi se ye pe mala minu se wo kan de na kyerɛ o medical chain first one no mala minu sa mechina anajo around 10 to 11 me ni me sia de di nkomo pa no catch me say me nyamre ma no because me penny yent no let adanko ame by still am so no scan hu hia me ti o say me twen me tena jom wa around 9 to 10 na hefa pragia e de call ababo post office so e ko twen onu fie ho a enti ohun me no okose pragia Miss my imagine me person me chiwu nti no me risk my life amount enku odwane ai me hu na me face adi ni na say adi so fa pragia dropping me me TNT ma ti adi ni ba ye e say me fan ko station anajo brain na mala unisa no e ma ne ba boy anajo brain o me ma bill anajo brain o ma ne ba boy e bebeli ma wa no anajo brain ade anche so okay ana mo say say week this scan beba around 12 week ni so no amba bisa twene Monday scan amba na bisa ko chene second one no ko je guest house bi ma no bo by side o baby why na ko je ma wan na ko je guest house e wo bo by side ho hotel bi wo ho no me ko hoda ene first day obi ma me hint ka che me se ma wa wo ho no me ko ho so no kre ma wa hu se yeti plage no mu ba no odwane e wo hotel ho no na je se no ma wa na adwane afiri ni fie akɔgye guest house mu awo da ho ye ne bibia ho no ma wa hu ye no odwane fa chese odwane fa edan na chi no ko wura different room ye hwehwe dan ye hwehwe fie nyina more than 2 hours ni hu ma wa more than 2 hours enti no ye hwehwe me ka cho mo nyina se ma semse ni se na ye esi omo ma me chance na me hwehwe edan ni nyina mu omo ka chem se omo ntima me sa chance me policy me from CID ni no me from CID ni several times o test me o ka chem se o class just remia me ka chem se omo me hwehwe de be se bia no me ti omo de omo omo se hani abre no enti dan me ko gina no se yem be sa dan ma wa hye mu no after ma wa hu se mani abre ka se dan omo bie yem buani gate ni se ya me fa ho kanyina after ma wa e bie gate no e pia wonten za dan na mu nso na no adwane akɔkye watu afiri ni fie enam kaninti akwa akɔtena hotel 6200 ninti ne ma wona disc na ha me sa o kamejima de ba ha me se me nyoko bema adi misika
na bra wo ma ne ba ala mala minusa ne ma ne ba ebe beli no first one second one omo share bre say sa bre no no mala minusa na e ba betua na ase hwan ne ba ne share say week no omo is kan ba around 12 intimisi adika chomo say o ye the whole day 24 hours no so this can ba no you until he be no enti second na me se ko china okoda guest house no a me ko chin sa de ba police station na maame ena sa be ginae e man bill a maame no beti ni maame nti maame ni kan say e bia me ba na botris kan ye de be ma o maame no so nti mama ni nti ma hu ni say abusafo no mfa ho ba de me ye bia abusafo no fa ho no o ma be fa ho ti na mu ani abre na bra sem no pound because me dia sem de be fa na still na be fo so da fa sese wo ho ade ba ko a ho aye den eyiska sebe krachi adwuma a woye eye nkakra ne modern mo di obedie hwe wo de ba bi a woti from adanko a mekura atu ofori kom onion market Asem ketwa wa hwe ya adako omfire adanko a me ho medru anwaga ha no na bi wa fakas be se nan ase miensa ansa no wetu because they see adane short untumi nya adanko a mystery to krom ye be bia wo mbegbo aba be si baabi bia wo hwima manfrom a na asuofua bi na wasan fa asan de aba be si junction aha abropo junction wasan aba be si wona afa na bi a wo bepe bi esan de aba krom ana wo mefa krom kura na wo be fa tek de no aba be si anwraga junction ho no anante akọ wo se de tie enti sikasam hum prempre de enye adeketwa se sebe wudi obi life be di agrosa na wo betumi anya sika de akọ high hotel media nkam kokọ jojo me ho hotel ho bi ankenye de o de ko high hotel no nka fatietua nkakrakra ene hotel wantu akra o de say ya guest house wa 2 million woko ya guest house 2 million woko na woko koje na woko dem na 2 million kro no nka na wotwe asese na ade koda ho e na ade tetete kan su bia nka emwa okay enti krachi de wahu se asisie na ma we sisem sa de we ho sesei koso e ma manfo de fa manfo sika sesi akra social media ba ye ho no mo de afa enti ubehani a create ebia platform wo WhatsApp ne a ade munyina enti se bosome na mutuetue se na wotwe na mutuetue no de afa mombo e de ama de ojeje no na de ojeje ne nso apushi e de ama nipa ba ko meka sei se me eja kwa minimme na sese me free Otec ha konkran na ma frɛ na eja me tu susu bi o me na me ya admi enti munya yi me metenkran enra na onimia ene unimme unim se ne masesa ye eja kwa me no ono nso oto tibasa no a ubehu ana bum platform na krosu ebe krosu be fra ye dai ye view usika na kwa akoshim no na wo de wo amani tua wo me no na ekọ na eba na wo nkotwempna emfa me misika emfa nkoma wo mpna na se basa de papa anye hwea bone nso nye hweo adofo mesremo awia imawa no owa ha mawa ohote sai pachoya me atu ye fra odi mawa de me papa dina so Muhammad mawa Muhammad ote he mawa Meti Decent. Kasaguwe mu. Meti Decent. Decent. St. Patrick. Sawaba Junction side one. Sawaba Junction. Asore na ewo ho no. Decent hotel na ewo ho no. Hotel nachi. Ya was junction so. Sa hotel ne junction ne so ho. Nye hotel ya ufri Sawaba side e ba e wo kwan ho ho na. Ase Madam Mary esatu bisi ho nyesa lai mu ho o ye adwuma ba mawa bacho mi botre ubutre unim krachi Abdallah unim no
Unim ne kwa be so ya bi wa no kasa den. Mene na woje ni market. Oni ne woje. Oton je ne. Mimi botre. Wo botre woje ne dwom ho bi. Okay. Asam akrachi yi kan. Uyi wo ho ano sai mawa. Medium o wano krese me. My papa na mene no honum no. Papa no ana aji misika. Ye tu susunu na eduru bebi na wose mesisa ma ne wie no. Na wose wo yale. Nti eba ekoba se won tubio. Na se ontimi ntubio. Ekoba se no ntubio. Ana masika ni na akwa kodi ni wona. So misika akwa kwashim. This year ska de mama mi na ye 170. Maintain ka wa block me lie. Last week me ko ne ru ofi. Ana me ko chire mu chire me ko hon mu Wednesday. Me ko chire mu chire me dru ofi ana me say na wodum no phone. Da na o she me say o diska ne mama me no. Your friend is high nya no 3 days. Na me ko ne me ma ye chire me fi ono. Baby a ono ni chire me kwambo si wote no. Sa na enye ho. Nti obi na me friend na nipa ne se osere me a. E ma me ma ehun se na chire me. No chire me fi ono na me ko he. Me ko na me ko chire mu chire ne yere. Nti me dru fi na me say ma me friend number ne hwese menya na. Me friend no pick ya na me chia no. Me chia no ai odamase se me ma kufie ma kwa na yere ho no me kwa gugu na wale. No kati ko na msafire no. Na me se wo me a wase me bufu no. Me bufu ya wo bufu. Ana odidi matem obedi mame twase ni. Me ya kwase a. Ana me se yo. Na won twen na won hwe di besi. Efiri won no block me like. Afi na me sesa na my friend kwamba won fa biem. Me friend na won fa biem. Ekopem sisi a. Me friend sa ba me. Enura se me ne mame, ene me sister na me ne ba ye no. Ye ko fie ono. Ye ko na ne sister ne mba na ho. Omo se papa ne ne yire ni ho. Ba me na me sure se e bia na papa ne hye mo ba mo mpese. O mbe kire se papa no ho no. He, mala minusa no oye adwuma bɛn. O je ni wo market ho no mo pɛ me no. Ana me ka kire ne se so obe wale me dia. O ma me ne mra ma me ne me papa ho. Nti ada na nwumbre bi no ma o ba se ye nkom papa ho. Ana me dia akonya si fie ho no ne me papa. Etena ase no ne di nkom. Se o ba be ye me ho ade. Mala minusa no. Nti ye wo mu anti me papa kasa san se ade nti na papa na ba beka na still na onya mbae. Nti o kasa san ti e ba be di sala kase no. Na me ka chense ne sasa dia me mfira papa na oni ne kasa nti me fira na oni ne kasa na o ka chen papa san me papa nwore na o ba be ye me ho ade. Na papa si yo. Nti o ko hu papa wie ye ndie no owewe obi a. Ah? Me ne ntem pisa. Ba no owewe bi. Sa we de ware. Wa ko hu papa wie nti. Eno ono ka kire o papa se e ma papa nwore na obeba ene ye dey. If you want sika sem no sika no ko ba sa no. Me frɛ na me sister no ene madansi ni e wo phone so. Otimi kasa no kasa o ma chi me wie no o ma chi me 2 times e wie no. Me frɛ no kasa no di matem. O kasa rough kire me. Me so me ko police station na wo pa ko so no na me se me ko report police for no catch me say sa case we dey won't me report. He wo de wo gigi susu sika eni free amanfo ho sa mala minu sei wo ye de na hu no de ne be kan susu ne ho ejom wonum no kasagu we na bie wa no ejom wonum no Oshia me no satam ni nyina na etu susu no susu ni ye sha se tu susu na eburu wan ye satam na etu susu no hu me nti ohu me no na
menini enkomodi die mu ana me ka chen say ye tu susu bi wo ho no satam no nim say wo gigi susu onim me na me ka chen say ye tu susu bi wo ho satam a wo pe wo no na ye wie no ka chen say ne say ye wie a wo beto bi na me see you nti ene na to ye na ye wie yansa na we na ye to no ogina asay de to wie no ogina mienu na we ye ana we no so be gina 5 osi obegina 5 enti 5 no kura wa anya nyina sa osi obegina 5 ogina 5 enti no otua ska no no otua 5 million a week ansana wasi yale abono me kwa me friend 2 days na minya no nti etire na me send ni message on WhatsApp no ka kire me say obi ama na eduro bi ama nanom ama eduro no abono aka kwakwa ni stroke nti na mi hunu ojum no onim si e friend no mala minusa de me na minim se friend ni inusa de inusa na minim wo ye de ni misre bisa wo ye mosi na ono nso ye de ni me ahyase no ka kire me se we gurinshi ni nti ekire we na obi ka kire me se we frefe ni sani awode na dwene na ebiti wo o ka kire wo se bisa no nso o ka kire wo se oye gurushi ni ba de kire na be hu so oye frafre ni na obisa no ka de bisa no ka kire me se ai se gurinshi ni frafre ni na ye ba ko nti ono we gurinshi frafre oye gurushi we ni nyina oye gurushi sa ye ba ni ma me mu ya Hausa fo Nigeria fo ni ma me mu ye Nigeria fo sa na o ka kire wo na wonim ba bi a wote minim ni fie ono na de ko ni fie bebi a wo kire me no kwampanya ni fie ho no no kire o kire wo so te hen ahyase me sister we no kire len na wo kire kwampanya ho no te kura wo beduru ho no kura ansa na wo duru bebi a wo kire me yesa wo ne mpena twe ni mu nyina no ono twa wo ntro kire wo bebi enya wo no te na wo ye de na hunu bebi a wo te wo ye de na hunu bebi a wo te obi na me frɛ na nipa ne kire me ema hunu bebi a wo te nti sada na me kɔ ne yere ho no mu fie wo han wo dan menem papa neti wo baba ko enti me mfa ne se bi opeso wo wa na mo ye den why baby hotel na menim se wo ye ni pa won kan ko enti ye den na utumi sesa sa 5 na onu gina ye no nyina consecutively e de to aso man sa men to aso mfa man me di kai man me yansa ndi me man me yansa no e kire mienu na aka no be ka kire me first one ye ba be sa no ka kire me say o wa wuche mu say ni say asa o kire me say o ha no nti sada no onya 5 million mame me so na sada mi nya 5 million fan so na me se ne sadia me dani amano se we nya 5 na so mi so mi nya fan so na me dani ma ye to so mi no so sa no ye ene ko ye 5 na 3 na osesa to aso ma no na sa 3 na duru ono ne so e na osesa to aso ma no o to 5 ninti na ma me tu aso ma ne miensa na me se me man miensa na aka mienu na sika anya o dia manfo dia muni nhihye bi ada ho a utumi sesa ni boom de ma boyfriend sa me ase adeni ya shasi a chenti na me nim se bia ebetimi akwa da bi o eye o shasi a che wa ya de o mo experience but in this case o boyfriend na aba scene ni mu watumi asesa sika no e de ama o boyfriend no eye de ne ka o ma utu sa na mo no se minya 5 million so onso wunya entia ne madane ama wo fa another one mean say nya 5 million so mean so minya masa dane ama wo die enti na ma wo yes amawa odo na achekere wo de bi na odo fra wani mawa odo fra wani odo fra wani anka abetu sa na mo we financial risk pa na wo take ni sa do
wo wadwuma a woyɛ etibo ɛyɛ nkakra wo san wo baba kokora san ka ho enti anu bi na wo kɔbɔ nkakra wo benya na akwadaa ni nso benya bi adie wo no maame no papa nete empanyimfo anya bia unya wansi dia wo bema we kakra no ama we nso kakra wo yɛ saa de we ebia obi sesa ne dia obema kakra na wo kwa akɔtwempena wom sika sam ya de twempena man fa man for ebia se menene tinin then is can away one fa man se ne on ne tia away se ebia menene wo on ntina ma ebia media man wodi scan e be ma no eni se wo be hunu se wotwa wo ntrokra wo mpnatwe ni mo no de hi ne di nkan bai me diskana man kra long time kra sana me be hunse sana wanya no kredifo enti wo call ne yere ho no me yenhwe wa mane a wo de call wakwa akuduru ne yere ho e de amane na ade ball ne yere no me kira ne se yetu susu ana me sisa ni nyina ma no na sika me de asema me ka kire ne yere ana sisi a misika e wonu nyina susu sika no sika e wonu nyina ye 170 million 17,000 Ghana cedis aha na ne yere ka kire me se asema me de ba ye na nka o weska o wanka wakwa fa ama me ba me hwe nanim ada na me koye no o se me hwe nanim ade a chine na de chi no obe pia akwa hwe se obenya omo odi ni nwama ma omo no na wagigi kan bi di aba na oji me number kura nti me ne tena ho di nkomo na ne ba papa ne ba frɛ ne yere no na ne yere ne ka chen se ababa obi aba no asem se ni se no de bae ana wasi yam fama me na menene nkasa na menene ba ne kasa na de ba ne se sa week no Sunday na twem wasi sa week no walentimi ma sa week no entwem o wale wia na week we yankopon ya ma yehu de bo hu de obeye na se na efa kura wa pe ama me ana ye dey menene kasa wie na me sorry ba fi enti se o de fana ma on fa mo se week we no o share me week we no share enti ne yire ni hu se ni kunu ne o twempana ne nim se me ko fi on papa ne na adwuye ne se bia ma ho ka kire ne yire no me nso me mbo so nkire me kan kire ne yire oye papa panyini ana odidi matem se me kwa kogu na wale oye papa panyini 53 years 53 na wo say me 31 ani wanyini sina wo pa okay any a krachi na some more the abane say ni 6,262 million ohia na ade ma wa wo sempa odi akotwempa na wo sempa oso ohia ni 62 million ohu se chi awa me achi umieru ni nyina no akwa yete se ba na dane sebe ono nso mpa asem because meba onim se ono ye wo no santima mu nti onim amamre ne amane obetumi aka Saudi efeska no so okoko bodua no de wabusua da ase a eya asenkese na asie ompe ne sa no de mara be hye ne nsemu nti eno aba nti oso ohia ne 62 million maawa na kampese mo bua me na nka ye hu papa ne kire kwa na magiska no me pa mo chao monye sa nkontai mame atiefo momo ame na yenya nkontai 3,300 times 5 ufaka kuruta bone nkontem mame 3 dabi nya odie na meka minim de meye why 3,300 eye de na watwi bia obi abeje times 5 papa ni gina 5 momontum mfa mame na mi hu the total tabulation pamcho we ye kabomu monkeka emom na mi hunu monfa 33 million no sanum 15 say 150 ena ma wa usu sika say na wo papa ne ho mama mi 170 nanka wo enti watwa mentro ma wa minka se enye susu sika no nko ho mimi sika wo
misika waje aka ho ewu wasaje wa usika nso ni nyina wom na 170 eni awodo pa o akura tete wa kwashi 52 nka we dia memfa nsa nka ye sugar mu na we dia wo mom na wo sugar adai ebumpo obani se 33 manka se 35 obaye no obaya ni se sugar ewo ho una wo sugar me fa penyini sanda enti hu no pese wo sugar kakra debi osiba no obaye se oba pre ase oba fie preko be wale me preko nti odi aware ne be daadaawo sana ode bae odi aware be daadaawo ti aware ni nti waka sa na unzu sugar no se be ye obetena no abeware wo yes odo fra wani mawa hwedi odo ayewo nada na akọ na yire hono wanka no kre na amfa nkyere de yire ya sese wo na sese ya wo suffer the consequences of it me na me pekwa o me fa so o modi scan be mame enti krachi su ohia ni sika yes mami oso ohia ni 2 million no 6,200 Ghana cedis ohia osempa patona kabisa wonne ya follow papa na majiscan sadie we anya adisuama ye pa o adwene wa akwara we ho dwene na wa anwene adwene wo ne ho dwene na wa na sebe won so ye bema na wo de aware bedada oba de age oba ni sika nso a sebe se nye kwan no enka sebe panyini a wanya akwara sei die ka ojeje ne so wo momu sugar akwala no na nya akwala ni mom ne sugar wo nso sika na ye den no ojeje wa angasa nso sika Asem mani busia wo sika pa on adwuma ni sika wo mpa on no bia utumi bombe sia nyina de usika nyina no honestly wo susu adwuma ni mu no wa ya che na yeyi ode wodo e na akwa wura mu a aye ni sei sa nyon no kra ha na boy me dia nka metimi baabi enwura ya medwene me ho na nka mesi mi no biemo nze ge no se nko no biem kosi se obenya de obeware hwede oda ye me ebinie na nka panyini sugar akwala na ye die akwala na sugar panyini uwi asan be de na yeda no obroko Wafi makwani yenu wonu mufi adi na meko misu dana washe misu this can me mama no my friend 3 days na minya no ye wodum the phone one e beberi wu free police station or first wine ne baby no mama baby o mama baby le wona afre ne ka kire nse Abdallah abechew my friend line na ne mani peke no say papa ne yale nti papa ne nti nkasa na me say Yes, nisika womu waba bechime. Eno ba ma obel. Na die nti na odwane koda hotel ho. Man kwa koda hotel sada no na yatiti hotel no compound. Ma han dan ho. Yatiti compound. Hono na meti. Na hono na ote a na otumi dwane ko she hotel dem. Se na otete compound. Na otumi dwane ko she hotel dem. Obi a wo de otete hotel compound ho na ye ufia na enti ukotena compound ne ye hotel bi anso ni ho a obe allow say
brabetna compound sa omutena jimframa hotel ne compound no we die die hotel ne be ma kwan se betna na me sabe akokra tese me na manya makwala bi na sabe akokra me de famua na maba hotel ya adan ya manfo tetete ho ye dey o se ye jemfrema we dia oboa mawa sebutumi kwatena hotel compound jemfrema ayese wo ye pharmacy na drug store na wanya hoho asanje hoho na tena wo nchen na woni ni di nkomo ho me duru ho no ma metwa me meto aduru me ma manda wo so kwatena hotel compound jemfrema sana no mbe wumi ho no sada na mina yetiti ho no mina me sister na wo ho no na ye den na odwane ko che hotel dem me so omomba Misa krachi sika no kra wan so ayi wadwe say wuntua wadi akodi do Debbie no obi sika ye didi do you use somebody money to eat love she abaya we oye honest but wa mo odo na afira nani senkanye honesty pa mi hu wo mu a innocent lady abaya etiefo abaya ne ho fe pa tuntum kama mosi ni abaya mosi fu ankasa wo ho fe oba de achi ame makome mosi mam o dia wo so meko mosi mam we dey be kan we wa ya we dey na yamu ye onya bi o me o dey ni tutu ya kan ma no a she wo de be to asemu mintua 170 million no eno ho ade eno ho ade she so we pere o lo mpe do biem o papa ba ya o mbe o we o mu obo Dabi we dia metokam den abaya tuntum kama na wama odo akwakoye usi Edio mi hu dia menka kra bio etiefo me be mama bedwafo abam soligi manua osina na ya Krobea Asante awie me wa homa ne so ogoromensa na I trust you, I know what you can do to help them na we kura isani ade yakwakoye krachi na dia ba ya yaba ena ba ya yi so asamba ene ya wutua we sika no we na de waba tua ni sika ni wie wutua ni sika ni wie a na won so aye complain dia tia mala minusa na ya boa wa mo agi usika wate enti fa 62 million bra ni emfama Abdallah wate samanjiska wa papa no mami niska bia wo uniska bia wo ho wachinya unso diska obiska ekudido wachigu ho unso di obiska ekudido ka sene ho fenti Isaka mema wu he edi asembo ebebo Hai Dabi we dia media hamene so odi akodido eno ne hameno we ma sisterhood kura ni awu we dia sisterhood one is down Dr. Heppa Plus Dr. Kwaba ya minia Arofonia this year awie the doctor himself Papa na Batown nim sani omoni tua no ene ye yawada ene ye dapa sedru edayi a
ye ne Dr. Hepa Plus ebompunimpu na sampunimpu boy botaye wom ene se ye wo a wutie wa hoden ho na yadwene enti ne papa yisia. In fact se ani ni hia bia no a adwene ba ko eba mitrim ade wenso aya manaka mi ho se si aseduru binada eduru yawada mi hu ni say Hepa Plus day. Wow. Akabe ho. Wow. Eduru binada pans ene Hepa Plus binada. Eduru yawada ene Hepa Plus day. O se ne tie. Eno boa me ka kai me. Ma mi hu ni say esese me dwene me nipadua hoden ho. Nipadua hoden ho dwene de onua eyo me tufo na wo busa nro ben na wo mfa nwene wo nipadua na hoden ho eye Hepa Plus Pavi Plasmos sa enrom yensen ye trinity afen de fearsome 3 se wonom a eboa wo nipadua na hoden enti nokra me se yade bia ntumi ntwimfa so wa bra nipadua no ho aye den ena wi doctor sibibi kire yen na matese enenso obeye tiefo action kakra adofo be on standby ene Dr. Hepa Plus say obeta machi ama machemunuro ni bi enti mo standby doctor bibi kire yen yansa na me da ase na menchia etiefo nyina na yakopon hire obi a oti Asem Beba Dabi na me botae ne me mpae bone say anka bere bi betumi aduru pa na Hepa Plus doctor na menya hoden say ye chiche duro ma obi anya bi na nka Hepa Plus ye nton ni ye chiche se be ya Ghana ni bia benya bi anom amana pomuden agina ye na ya na o kasem bia egumpa e bana pomuden semu pa ye chigu ho sure na ye chigu ho enie men na nam framem e doso ye dibi ye home bi de niema e ko enipadua mu no na se ya momoden am build stronger immune system ya ma Hepa Plus Pavi Plasmos me kan ye ho se enua ya danfo ye busuani ni eso mitimi na ntenti menje okay mitinya me ya na sa woni expert a omohwe brebo woni ehwe akoma woni ehwe kidneys di nkoma na de ehu literature online ne papers mu no form sen de ekoso reality no woni enya akoma yare no na ekosoro kidney problems ekosoro woni on brebo ho asem say no na ekosoro wow nenso dodo na won wo sa yare we ya ne tikura anya ne ya o ne honam baabi anya ne ya anopena me kan obi a me ne di nkomo a eno a ose ne honam enye ne yie mimi bizan se nti wanya duro bi a na okopa duro anom no so me de eye me saa na me to energy drink no mo a hwe obao yo oto energy drink eno mo a yo na waye okay yo na nipa dodo na so the same situation no a oye driver ni oye mate oye mason oye mechanic just ne hoya ne saa kakra doctors ne nurses ni bi kra aya ne hoya ne basa no no energy drink ofiliso yoki yo Mr. Sacha wa dwintem ma well being ni mom engine ye good Hepa Plus Pavi Plasmos yedudu plant based sure no bi many pedua ni mom nya hoden na ankoba se gise energy drink na odi so niema so e bia na ya re bi tete o wanu munura emfa nom Hepa Plus Pavi Plasmos ne ka ho obi beka so ton na duro nti se ya na obekeka obeka ma ye se gisi ekoto aduro ni bi anka ma nya saa ma na koto bi nom e ma ho nye den efisi ye hia pomuden sabio se de me kan ope ana wo mpe se ogidi o se wonyini o ade ba ko ehia ye nyina nsi esese wo ma onipadua ne ho nya den good efisi niema e bre wa ho odi ase ne doso sure kanena anka phones enka niema e bre ye nipadua no ase because na keypad na phones ne kra no uye nyusu no dodo ene yesi ani si phone so ani se she ye ho an se ene averagely nipadodo na yusu more than one phone kanene de onya one phone bia uye okay nana ene ye mane kra tablet a omu yusu any screens a omu hweso ye woniema bre ya pomuden ase ene ntina Hepa Plus Pavi Plasmos ese me ani bre good na this time yenom na me san kan bi o say anka menya Hepa Plus Pavi Plasmos aban na so ya sene me ye cheche magana enya duru a ye tonom na emu meduru a ye koje enom nanso ye ntumi nduru sa bre no na ade a me metumi aye ne say one me ye nuro ni yie
baako ama obia opeso no bibia benya hotoso se no madrupa good na bio memma ne boa ne so nye yere so mienu se be ya obi 20 cedis miensa obenya miensa plus na pavi ena plasmos good ena de eka ho anu so hia me miensa memma kwanya se de obi apeso onom no betumi anya good obi ho ontumi mene to paye obi so ho ani nsuo no ontumi enom sure obi so te se me on de se ni nsuo topayo obenom ba asem de kura no se obi a ono ompe topaye no yenya topaye yi utumi kura asan tu de gunsuo mu nom etije se ye ma ne nom no meye den sure se be ma Ghana ni bia nya apomden nti wa wutie me otu ase na etwetwe wo menses na emeye onyare wo de ohun se onfomso bia ne ohun hepa plus pavi plasmos eye wodru ese wonom good wonso ayare bi hunahuna oba unua bi udofo bi yare empo so de duro so a 60 Ghana cedis yesika pa but ebo wapomden no ebro sika ne so good ko drugstore bi eben wo ubowra mu a o se na Krobea Yaw Asante ne Yaw ada duro no sure mi pe bi anom hepa plus pavi plasmos and plasmos yeah ko jibi nom bo a oni padua no good if say ye chi egu ho piafo nano asem bi a owura bi frɛ me na oka osana na Krobea ma pel number ache na obi wa amanone enu obusa se na pel number mpesem no di nkomo da no amebobo number no so no nso faaye enu osana na in fact hepa plus eduro na amobɔ ho dawuro no eduro na eduro yes okwa ayaresabia kakraka bi a ewo kuro yi mu na okwa yede na to aduro so no akɔgye yede na to aduro so na no okɔ ya wo so wo mokɔ fii no yehwe ye no afekura na de ne sen koso enti doctor ni ti wodi de nsa gu ne bo hwe papa na ene o se wanom hepa plus da good o se da bi o se kotom yensa ni nyina bi no na asedan kan urade nyankropon se otom yensa no onom ye se doctor no ede no ato hepa plus no ni so wow se ononom na hoden na wahun se ne yare a ode ba no se kofom de ba no yes Nyankopon shira doctor ena wiei adofo ne adehye se ne mdi nkan aka kire wo no doctor ta machi se ne hepa plus pavi plasmos no minje bi mfama wo wana anum bi da wan so na anum bi da se wanum bi da onom ye no de ye wo no kana mintie fa hye nipa bi nkunan kire se ka kaye enu ne gugu gidie sunsuo na nshi obi nsu nkunan no nsunya pomuden papa emfama ni nipadua entimi activate me phone lines no brem na nso me nche obi number sa me de fa calls na no netie eye 050 522 4944 ena 050 522 5578 sa numbers mienu emu bia abefre bia no benyame me ba cha ofrefo a wudi kan wudi de say na aka say free hen crazy. Yes, sir. Why you? Sir Mike, me do crew from Sir Mike Fashion. Sir Mike, what is Sir Mura? Nyamiadumo penyekese. What do you mean, sir? A tailor for dear. Udi a group one dance yet. Now, the own to minimum puna onka hepa plus and once a month. I don't know. Every mamma Kenya catch them with so. Yeah, Nana. Niameka titru mami chame mami ko mchizungu debi enese meja me de command ya pen mami shetu okay said me mami ni si humi a oti ho aduru no say na wo ya ambassador na onfa hu camera mi ya na me ba na me se mami nya kan akoma tu ye mte na wie me mami shetu meja me de breo na bi nya enye bi no mo ye no na stress adwuma na eden ntu bia mobodi pebi no tiro ne kwadu no tutu akira eme nyina yeyi nana Miura that's ebru me da se Mike fashion we nyane de hello me pa cha udi de say na aka se free here yes sir why you hey nanapia and there can help a plus of one sem chire one near ente ye ka bi chire wo okay media man no say ke na me so nsuo na baba ne gi do mo ta ana na ni ya me ire so ma no e ko bi ni aha me ire wa na me ta so to tele wo ko di Matias ye
Mia megye na me dia brɛ. Mate yɛda wɔnom nso ase enso ne tie. Hello me pa cha wan na gyina hey. Bacha from Akonta, kasa free band na zo. Akonta udi ankasa de sɛ. The ankasa de Mario 59 Saba. Director Kofintin himself, your friend Akonta. Yo. Me papa za kokora o dada. Yo. Na ne wo die ntikura na ma wonom hepa plus sa ka kire me Akonta. I say empaboafo and maybe I want to can maka at the pump for no more empaboafo. More. And I could be had your no. The year sir. Just after kwa me papa body and I'm me kama mama abna minta na so. Okay. So can one come paboafo anka ho a. Enti ene wunua no mpaboafo a etie na wanya akwanya amfre bi obeka de na akere won de meka akere won mo se omomodem fa kanto kaso no omunya pepe no mu nkoto epapla baby platform eno na emwa ya pomodem because yen transfer juma ya transfer boa ya yam point me 7-3 na wo kofi se wonnom na nopa ewia nwumra de bia ho ode mo macho miensa ni nyina bi bra na beje miwura. Hello me pa cha wa wugina haudi de se na aka se free hen maame se wa de cham so maame se wa na die enti na apesa me cha waduro ni bi ka kire be when something is going to happen, I mean, no, yes, yes, and this one. Mate, any a mamma say what the cham so, fro haya, Doctor Samen Chow me and sending in Ebin Tibra. Now on so bedjawate. Hello, why would you know how did the say na kase free hey? Joyce be one no kakra mame. E dear Joyce. Joyce dear Dazi. Wo kase free hey? Atonsu. Ene Hepa plus Pavi plus mos no one be da. O to de ma hwan. Oba mo di ko school na akwada ne ba de adanse na ye obedi kire wo. Ka kire ba tai no. Mate, ene bra, me say ma me ensa ni nyina afa ma ba no mfa nko. Why? Mate da se. Hello, we did say wa ugina ha na aka se free he. Me pa cha me ka se free aso ase. Ya agres. Akosu akwadu. Agres akosu akwadu aso ase. Hepa plus Pavi plus mos one mbi pen. Me pa cha en medra me no fa. Die enti na adane wadure yi ka kire yen ni entie. Me pa cha ho na me ya, na me ho na me ya me ya. Enti me sha se se me no. Nti sayaba. Nti ama me kunu me ma. Oh, modi adane abusu aduro. Me pa cha wai. Piafo. Bra, beje mi ensa ni nyina bi na ene amon konom. Why? Hello, wa ugina how did the say na aka se free he? Anana problem good. Yes sir. Na ko pisha mo pa no beje funi nyina. Ye fe me kwa me tosini ka free kwado so do na fe me kufu ado. Yo. Kufu ado Hepa plus Pavi plus mo so one mbi pen. My different me kura mo kwa ma beje ma nyama sapu. Wow. Why any of my family there, you put me there, boy, a car, and in the catch will be as a. You don't give me a big one dance. I'm a big so. Come up, Matthew, bro. Any bra. Jimmy and Sunny, you know, be not that what to be a tea be not dear release. Why? Or stress, no. Or for we chat war, who did the same as every. Krobea and Yaw Asante. Yeah. Oh, fast Prince Maliki near my dread ramp, Monquanta, watch Mompuna. Pia, Prince Maliki. Krobea and Yaw Asante.
Papa tell everyone I'm number 2 was for Otec no Papa mo friend efo. Okay. Tell any number 2 pa o yangunani. Okay. Was for Otec no that you Papa wo cheso no dinde. Medana se. Aba president say I dropa enya enadro. Na so I Dr. Benkwa one day when him say me di ho dance dada. Good. Me ana madia agro wadu Togo nko bia ni wa wadi bia du me ana mdi Togo. Wow. Wodi bia ko Togo nyina. Madia kom soprama abusia nyina. Na e dey feedback no amode ma wo. She kaska kwan pontranya sa tem bia obusu hamsa me so bimra na em se kaska ntra. Mate. Meda se adofo me mfa frefo bia bio. Mpacho ene amanfo be hweme pa o. Amanfo be hweme. Tu dia wanya jemiensa gumachi wate. Because SM komo de shin sukra bi. Nye say no obebome onu makonta. Aha. Doctor, nana adance ye wedu ne. And mema 6 ago achi. Yeah. 6 ago achi. Yes, amanfo be bome. Wo ma bome a che. Me hwese de ade no. Me hwese de ade no si kono a. Ombe bome. Yes, se ne ba ye se ne unyaye. Wenya ze edu, ade edu ba ko. Aha anti. Nana 6 ne be ka ho. Family ensia men ka ho wan. Aha. Eti mesa me di bi san ka ho ama because me hwe de air kono a. Amanfo be bome. Ebe ha dwen. Amanfo be bome. Yenye no 15 ma. Pia. 15 say be ya obetumi atoto nsa kama. Pia. Na o production team no so. Good. Because SSA obi ega bi no mo na me menya anka Hyper Plus Pavi Plasmos no. O ko drugstore ko gini free. Say na anka me mpa eboru no. O board drugstore mu na o yama ni yama because plant based obi na fref. Ma bro. Ene die. Asawasi. Yes. Anka sana me mpa ebo no etie. Ebi se enuane a ye die ne niema a ye exposed to no. Bebre. Na me kan se wo de hwe woni ye adwuma hospitals no. Last time I sesa air condition filters mpo ye dabe. So nurse wotimu ye adwuma o. Doctor no innocent ne sebe ne boni nyina ne se o ye adwuma hospital. Na o for how e de ma ono ane ho mpo de bi san kofi. Enti asese wo ye adwuma hospital so ye cleaner, so ye accountant, so ye nurse, doctor. O Hyper Plus Pavine Plasmos die mu wani mre nanonom presenter so pompo akunya betne mo be home e kwandi o betnem microphone o be use yani ayehia hoho bebrebe kura de yasemo ya yeah aniti Hyper Plus nom no se sei ye hu ne se ya duro bie o ye hu ne se ya pomuden na wonso a odihye bi yare hu ne moboto bi che no good na oba ko school dia ene de Gary no beto niema obeto nyina aye jemiensa ni bi capsules fama no na emwa oba no na suku a okọ no bibia anye kama wate nana boadu na ka sai osira na Krobea na awia yi me nonom no me de me kwadu atu akiro ene kwata bra okwadu ana dabi na de ene kwadu ho back kwadu ho enye bibia na entide Yesu ye nyina na ye tro ya nke beko I must say wow nana boadu nti we de wakobusa wa frɛ match oka wose me nso me kwadu ho bensuro ene ese me nso me pese me frɛw na me ni udinkita ho enkyiremu bi de me hia pese me busa numbers be na me frɛ me personal lines ni nti abatan ya pese hu me babenom ne sei me ankasa capsules menom ne sei anansuo menya bi wo hen no me numbers is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 oh wa manonia 0542 807
807 907 907 0542 0542 807 807 907 907 kai say enu ne ye Hepa Plus Pavi ena plasmos na misreti for say me numbers yenya ne edi chedu Dabi na enani na nyina nkofo from some beje adru Dabi enya me numbers no ene edi che enti o fry bia obenom ne sei ehin na benya bia to na obetumi anom akam adru ho these are reasons enti a de numbers na ba drugstore bia akɔgye bi mesrɛ sɛ o fry na ye ntumi amfa wa mema awen ho wo de 60 series bomoden wo de kɔtoma me na ye nyina yenya hoɔden entina mining medasi eburu doctor miss medasi adafoni adehia mo am test me messages ni nyina ma humo why I will take you to the consideration and know everything proper ewa munsro why ewa munsro bibia be fine adafo Dr. Ebenezer Ajemai Hepa Plus Pavi Plasmos papa no ene de sanro miensa we nyina aba na mesrew odofo a wutie me emfa ho ne de hawo onsabuo mu nye watenka ateko waye mre wo mpam infections bi na adokro wo enipadua mu yaw na ote etridi yade typhoid esichire yade mojabroso srade tamu adore wabroso metode bia na onipadua ne ba bi wo so hwe se wodwene nipadua na pomuden ho kanea dia aka nyina ayem faso enti dia maboboi ene dodo na ene be take care of ene woti asi hweye na wa mie wano ankasa me de menyare de ye ni se wogina hono onhwe yi na wanhwe ase nonom sa aduroi nyasa wo yare nti fa boni padua na hode ho ban enti doctor ene atene nka no onua tweme nene ya wei me nso me konom me Hepa Plus Pavi ene plasmos aba na afi ya to sugar so na ya hwese ne malam inusa kwan ya aba ye be fa so anya ni sika ene emwa esese onya meba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she woye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye wo so woye Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer magie dure di pa Pavi Plasmox na Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada wo ni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede asie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Dawu 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabrɔ so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo sa wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops dodo na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkrato yi atum enya wona na obi kofo gallons bebu nsuo wo mfie ho no me hunu wache o na nansan de okɔhye Yaw Asante waboa mi o me say
a free bra what come for Volta Drill Limited mammy no. Say at the minister who how biom Volta Drill. And Crofon the woman where you mo Ghana ha obia mak come for 1 year money beer dia dance here. Entiben suit you, metrebo ho drilling. And our person may you blowing, pump insulation, pump servicing, Nina obey and a kama. Volta Drill Limited Juma Penti. Ghana has say Washita Bebia. Kumase, a hodo dabai na main office no. Sunyane, Techimai, Doma, Asante Mampon, Riamuase, Edra, Sechedumase, Atebubu, Yeji, Eponina Ubehuon. Sankama Hun Tamwa, Akamakuta Kufogalon, Sad and Matumai. And you drink one. I mean for numbers Nema Fofro 0244 299520. And a 0266 432210. Volta Drill Limited. Ubenyensu. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa ba se wo hane akire esichire yade mojabroso kokuram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuanchem fa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University no your opposite. Kumase, Woben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehuban. When the time has come to make that choice, PPAG will be. Who can he be our Otec 1029Fm. Ayawaya Diana. Wo fire Yadia Musica Fem. Watinkem ana mpo adwumam eye wo se wa hye wo so a na so se die wapemon debi wo fata se wo fasa o ya onum oba abofra ana bema bia wo ho kwan se otena se a ehu bia anim fa hodie efri basabasa ye ho fa hodie esanse o ye onipenti wo ho kwan se wo senior wo pese eto wo nipadua ho aginaye a family planning ene ho akwankyere ka ho enane bobia sunyina so basabasa ye nipa fa hodie ntie so na ye kambo mu a ye betumi dia bawie SGBV no bi ne emunato o hye aware efie mu asetena ya ade e ma twetiecha ne ne ekeka ho nyina ekoso wo ye efie mu suku ahodom edwom mpo ye nwumem enti kasa fa hodie enni ho mankrofuko kakra bi o fa hodie e wo ho ma ye nyina se akoda ana panyin obema ana oba odefo ana ohiani wo ho kwan se wo ka debi wo ho kwan se wonya ahobambo enso se wo beda wa wodi SGBV mutintiman edidi akire se ye koma ayayade yi bekoso a na mmom se ye kasa ye begipi nkwa anenim ebimpo a na wo je wodofo bi a anka obetumi akoto saa amane yi mu emema ne mama ye wa adwumayo gina SGBV anim fanidie efrise eni wo mfata obibia se woni mobia onam SGBV mu a freyen kasa was 0800 202010 and our WhatsApp was 0245 118228 na yebeye nomwa kaise ofre we die wontua hye mayemwa o emo wa mane enche asoya efata te se dofsu mo mayemmom enchichiri wiase a obia wo fa hodie wani swade hunu a ehu bia nim kada bi che basabasayo kayu che nidie efrise wo ho kwan yenkasa emwa ahotoso wom yenkasa help you can trust sa semi free Planned Parenthood Association of Ghana asoye a UNFPA bonechidom. Big
brother DK woni ana nkomo sa wo obere di company abase na nso ma ne ma from no kra o emi akire ne se onyina yie esa say you life company limited and the you life agombia capsules the supercharger nankasa ababonte agombia capsules masa obema wo wojo so ya woni obehia de dikanya na afa wo hu adwojo wo wasisi yade ana wo bema no na ewu kojo to ayanto nchia efise you life agombia capsules edinansa benyane wo bema na odi aboadwuma babia oba won fiti kro ho haw wonti da wompem ana low sperm count wadro any you life agombia capsule masa masahwe di ho adanse enti mi ma won kraka kire wo ba no se wonyina pinti you life agombia capsules yen konkwa prayer I was 0244946525 and 02774542888 agombia one mama feel ahanye kom abusapani abekasa titru ni ema no emma mo so mo ka ho abusapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nya nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo ye ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu sade omanfo enim di panabra na wote ase pepepe ambulance ane car papa wode fefunu poor bearers emrantia wo su efunu de ma enhwen asiedie efuru ntade local ne foreign nyina picture roller boards video coverage me kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services enu anuane wo yiase e wo asofo a wo ye hufusom wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there just everything under one roof abusapani we dey ento aso biu God's Way Funeral Home noa any the right company no na ye be hu won o kumasa safo labor kan koko board dan no ehwe animu ho a muduru a mumusa ankrato ana momfrɛ 0322 006 221 ana 0243 7374 57 and 0266 9046 78. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, yadamase, yakoya yaba. Aha ye 102.9. Aha, eye Otec. Asem Beba Dabi no, ena wasugusu enawia wutie, enawia kroya nso oheyen, ewo Facebook ena YouTube. Enawia yi ogoro mensa, mehu ewo YouTube ne so nyankopon hwirawo enelen eno se adenti ne nipa bi nso ye wicked sa adan na sebe odi obi ekwa akoto ohawmu di asemwa nana Krobea monye hu bibi emfama no moma ne mra kwame na awiei onyame wo ho heba eno nso eye asoya won nso de basenuo no aba edwaso enawiei ye kan sebe se weba ana bema na nneoma bi nkoyie ewo nipadua mu mfama wa onyame wo honwei abedwa so se eba abeboawo ye wo basa heba capsules ye no so ye obi a wo yefunu yade e ka ne ho na efie jadum woni ahoto ewo yefunu mu mesrewo wo hia basa heba capsules se wo ye obi asebe onsabuom oba wo bre pa bema wuduru sini animu a simamienu no adregada ho enkoye kokwa aboto ne paya wautunu se ho kyereo ekọ ya nso na ese ba enya depa infection se hawa na ya ka kyereo se o cholesterol wosoro unya basa heba capsules na se o memene a ebeboa wa ma asumdua ba fie ama bibia nso aye kama edi amawo ye wo basa herbal ointment enonso se wo ye oba ana bema na wawo akwada fofora akwada ne ya fasrasra no wate ebeboa ma yade boni bi ntumi ntinsi akwada ne ho asabra ntumi ma asramu ntumi ma entosi bia ntumi ngu akwada no pampers rashes ngu akwada no empofrimu ahohye bia ntinsi akwada ne so basa herbal ointment afewu panyini kakaje ese wonsa na ona amoyore ebeyi afri ho honam kankan wa motuom ni em fasrasra webeboa wadwumaden a woye ya na wabre ma yemfa ntwetwew ne beye ni nyina nso de amawo baabi a yeton no bi a wokwa abenya basa nu pai bi na wo pese wo freye ne a ye number eye 0244 267725
onyame wo hofo ye number eye 0244 267725 fresa number na woni yen kasa na wi dia wonti ase bia no eye ye ne an ye be kirikiri mu nso ede amawo na wi Volta Drill Limited yensu enie ene onipa da sani awutie mie na wo pe ensu papa nom ana wo pe papa no na watuo ya fa ho bata Volta Drill Limited for what engrofo ni nimadwuma da bia me bodon me ka Volta Drill for ho asem de kyerɛw anyanyam bia wa amana ankɔ wasum na wo kɔfa nkwankyɛfo yi bia ɔno bedu hamo de enti ada bia me ka Volta Drill for ho asem de kyerɛw kanfo wo no mawo sɛ wɔno mu nim nsuo ni tu ɔno mu wɔ nimdifo a enim nsu tu adwuma no ɛna ɔno mu wɔ mfidi a yɛde yɛ adwuma no enti sɛ yɛ ufie hɔ ɛyɛ wadwuma mu hɔ ɛyɛ empɔtamu bi a na akuro ni mu ana nsuo adwuma mpo na apɛsɛ wo ya opɛsɛ onya customers na wo nsuo ne yɛ kama ɛyɛ Volta Drill Limited for ɛna fa ho dom wɔnom ɔnom na ebetumi atu papa no ɛde ama wo enti bo ho drilling deɛ menhwɛ baabi a frɛ Volta Drill for na wo ne wɔnom ni nkita ho afei wa man kwanchenfo e bia betu nsuo ne bia ma wo da bia ɔhaw ɛne kɔdanda ɛna de abeto so efi o se san filters afekura de etwa na tekɔ emabiem ni nyinaa yi ɔhaw o de befa Volta Drill for ye bekɔ akosiesie ne kama fan pa nso ɛde ama wo sɛ wo bakuma se ahodwo da aban a ye main office ne wɔ ha sɛ wo basunyan tachiman dɔma wo ba Asante mampɔn wo kɔ mampɔn kofiase wo kɔ yaji wo kɔ sechedumase ɛne adwira nyinaa Volta Drill Limited ya wonkrabata ho ye number no ne hiaje frɛ yɛn ma yɛn kasa na de wonte ase ne yɛnkyerɛ mu ma wo ɛyɛ 0244 299520 ɛna 0266 432210 wanyanya ye number frɛ one yɛn kasa de wonte ase no yɛnkyerɛ mu nso emfama wo ɛna ya Bolivia Enterprise for yɛne akɔfa Future Life Smart Food no ede aba edwa so na Future Life yi eye nuane a yahwo ewa ahodenure wo nuanim ne atwetwe ene ye de aye sa aduane aduru wi enti wa wutie yen ye de aduane ne sa yade na ahodenure ahodo a ewo Future Life enuane mu no ye wo vitamins ene minerals aduonum yensa ene wom ye wo amino acids edu nkono ye wo omega 3 yewo inulin, selenium, energy, protein, fiber. Ashe ya Bolivia Future Life Smart Food wi ashe mu matonchom. Enti na wie wa wutie me akwanya no ba ma onese obekeka obra yade ete oso do bra be kyerɛkyerɛ yade ni mu kyerɛ yɛn yenhu na duane aduru a yɛde be ma wadi a ebeboa wo ubenya nkwa simple. I'm telling you. Bra kumasi sofo line alignment yene multi home no ena edi animhwe ye number ne ye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 unya fresa homa we ya Bolivia for ye no be kasa ensem biara wuhia ne ye be kyerɛkyerɛ mu nso de amawo amoate ho ase ena Asasu Herbal Center for nyangopo nhyiramo so for Asamoa ene da Asasu Herbal Center no na wiei unia oyade na wakon yade ako a enkro no akwanya no nie se wo bekeka wo ho na wo yade a wode anante akini obi de eyawo no wo pe ema obi de eye kidney how obi ye hernia obi nso de ne prostate enlargement obi nso kokoram ba bia atɔwo bia stroke yade abuagu fam esikyire yade anamogya broso wunni na mekanfo Asasu Herbal Center edi amawo ahai yade a eden na wode anante akini ahoto ama no eba bedura Asasu Herbal Center ha doctor oma weduro ne mpa yesa tato enti yade no ebekɔ Asasu Herbal Center ewotafo Formers station na chi ho oma na di kubi herbal powder no abedwa so
na kubi herbal powder making se wunya wunsuo de ana kube nsuo bi a o de sabigum ma kyene be ya o de rough ememe mo na make asa kyerɛ mu yi mesi se wunya kubi herbal powder no ebia pensuo de ana wo de pekube nsuo na sa kubi herbal powder ni bigum kanum nanom be ma wa ye mre wo mpam omo oba na ni nye be ma unim so oba nso esese ne husane no se ne wo husane wo no se oba ne hu ensane no a onte de saa wo se ne husane no a wate aka wo so me ka se wo ma oba hunsane ne da wo se nipa kro no pekubi herbal powder wo de efo wa na efo na atwikom ayemre ayete se kontomri ya ayesade akagya no mesrew pekubi herbal powder na wunya bia ebeboa wo oba Otec FM ha kubi herbal powder no o hwehwe Asem Beba Dabi before na obenya bi ato o ko blazer require any misty herbal ewomrom ubenya bi Fredimens ne Colinac ewo Ashtown of Ata drugstore we buakwa Kufudia station Fojo herbal Asante bekwai smart herbal wo boase ba bia ye tonu no ko no so oni bia fresofo asabwa na ankasa obema wonsa kabi the number ne ye 0244 166602 and 0243 505775 unya fresh ahoma we ya kubi herbal powder yen ye de aba ye no bekasa na wiei de wonti ase no ye be chirichiri mu nso na ye de amount and Von Dark beauty shop ye wo Kumasi Kejetia ye ben Kejetia police station no ye shop number ye G1595 Von Dark beauty shop ahai ye kase oye saloon owner oye baba oye hairdresser na sebe uhia akade a ode beye adwuma ewo waso ye ho a fa ho bra be don Von Dark beauty shop for ahai ye wo hair dryers wall any standing ones ye wo saloon trollers ye wo sinks ye wo relaxers e bi te se mega growth shea butter na olive oil plus nail accessories ye wo UV lamps acrylic ponders and the liquids Von Dark beauty shop fa hoboye wate your number nie aha obetumi aba betubi nso akoton enchiremu bi ehia obi afre yen 059 892 6246 and 0247 133 203 unya fresh ahoma we ya Von Dark for number ye bejo so ne anu akasa ye beboa de wonte ase ne ye bechire mu nso de amawo ena Awurade fie Herbal Center traditional doctor amankwa tetibire mu Awurade akoa papa no ena eda no ene wutie mi akwanya no aba ma wo ne ose bibia ye natural e wona so ye ha na unim se baabi atokro da wo ni pedua mu bia nso ye de aduro wuram e ma eyem adwuma ai unimu ameka kire wo enti keka ho wa wodie yeti yade uti abo wache ama sesei wani kura hawaba ho be Awurade fie ha wodie ye namu yade atena wo so ache wakwa enko eyemojabroso etwere yade typhoid ana ulcer stroke aka wato ho sisi yade ana wuntimu twetwen waye mre wo mpam ana wonsabuo mu nye mesrew Awurade fie Herbal Center sebra onfa na drunkan ubenya ahoto Kumasi ha kronum bosie Red Park ena Dr. Amankwawo ne number eye 0241 09 3915 ena 0549 206633 unya fresh ahoma we ya Dr. Amankwana beje so no be kasa de wonte ase no obechirim ewiase wo hoi no sika eye moja meni sika ho agro ena se woma wani kata na wanti wani a sebe unhunu no kore no se wa unhunu no kore ne nso a obi de ne ntro no ebedi uso according to abaye me pew me warew sa de no de emema bebre ye ki wo mo de bogus no because ewiase we very funny o guess ne pa ware na won hwe look at the funny part ewum
Ome wa aware mu no omo pa agya ye pie frim. Ome enko mu no prese onum bekom. Oh, how this world is funny. Say ya na ti o. Enti yei wa hu so awo baako. Enti ane ya mentwempna mepe de obeware mi straight. Oye kramoni okoto aware so nye ne haw. Enti wose ane besi ko hu me papa. Wako baba nso ne na kasa kama. Chese beba be ye ne ho ade. Afi baba start e bo pressure. Be ma ba obafia be kasa utiri so. Obe ye ho ade afi na dada. Oh, baba men worry. Wallahi men worry enche meba. Eni ne o. Enti udi obi a wo se wo pe ne pa no. Ha? Mawa, obi oso ope wo pa no. Eye den na wo hunu ni fie. Ekọ ne yire ho. Odi watem ka kire wo se enkogu na wade. Ohu se ne ewi ase ne te. Bra na abomdua. Nti scanning ti na ma me ba ha. Edwama na me ka kire mo no kwambo enye ehon nkura no mo. Omo se me nkwana oni de obepia akwhwe mo a ne sika wo mo na wahwe se. Na se si abema no ne yire ne so we. Ne no kwampa no e ko fi hon nkura ne yire ne ni ho. Omo se ne ma ne sister ne ma mienu ne sister ne hu epie firi ne mo se. Omo papa ne omo ma me ni ho. Enti wo we. Man chire bebe o. O fra na e konso me ma sesa me de phone be mienu afrefre ne sa. Onfa me nzo me line wa block me WhatsApp block me WhatsApp nyina wa block me. Obi oso ope wo. Enti sesi a oda so gidi so ope wo. Wa twi hulo. Unim wa twi hulo oti ase. Watchu amfo ankosi hwe huru watchu huru nse na hwe na no ope ware wo na nya awade bi na no ope wo eno asan de won sa kwa na se ono ankasa nso otua sika ni bi ndi sa 170 million ya wo ka se woni hoi se de ono nso tua ye no e wo mbi nti obetie firi mu ansa na ode de aka ama wo de otua so ono agini de nyina Mimi sika wom na ka won na eye 170. Enti oje ni die nyina wie ye no eno asan age sa 170 no anaze sei oje ni die wantua wom wantua bi wom ana wantua bi wom no wo san de ni die nyina asan ama no mi wa wantua bi wom ena ade ni die ni nyina ama me sisa ni die ne man no ansana meba aha me sesa ne de ne man no meba me ya de bi ansa aha me sesa ne de man ni wie ya ansa na wo be kasa ya lia bol na won bajo e honum na won twia bi on bajo muntidie be 1 week ansa na o sa ba he ansa na oba yo no si woni ska wo sa no ka kire me enti mala minu say he fa no akohu so ote he ote Pakoso Pakoso side bay. Ufaka wose ubesi wo bebi a tank no masalachi bi ho. Nti wusi ana wa cross. Eyi mfutu kwan bi da. Dem ko mu fi ho no. E ho na mo ko. E ne twato. E ho na mo ko e. E wona me ne sister ko e. E ja kwa me. Akra. E de na apesa obisa ida ha na asa ha. Ayo akra ma me nasi. Na me ntia Mr. Michael Adusei dodo na fra nana we are more legal aid nana babia obi a we me ma good afternoon akra na misantia Mr. Michael Adusei dodo na anim se fe ne nana one oh yeah heavy o de okona ko Mr. Adusei ko bia hu o de kanana and the legal aid aduma ifo nyina etia mo na me ntia Chief Inspector Abubakar also was central okay sister mawa group no na ya mushia se mu ye meeting group na what no debi na mushia omo jimi di efi se me isusu ni ya chance ya che nti omo jimi di nti na mo obi a ya jiudie na wo kwa akoyese nti na mo esi a ugidie na hwete asa obi a nto susu fama obi o biasi
na bra we beto wo mpana no susunu ana na mo sha ase mo de mo nyina na sha ase ah ba no wo me fi se ne ye bie ansa na ye we na asema ba hu na mo ni leaders bia apart from nko a de wo jijiska emimia na ya bi se bia empanimfo bia ni ya wonko a ni pa se we mi na empanimfo ba won na jijiska no mpenfo de onti ase se bia sa group ndi ye ni mpanyimfo bia wo mo e de wo jeje na asa wonko asa se si ya okunu ba se wo ba betua 170 million na akoye ho ade abeti ase de mpanimi adenti mina me pekwa ya befa so agye misika mama na o se wa ba o ko pay sika na oba nti wo betua na obekwa ye ho ade unu ya ba nka abeka so wonko o se odo no na unno na nka obema na 170 million unno bia kuku sika nya wo dia ase makukuru dia mo bi se ofanko asem we ba ami unu ya ba nka abeka so watua sika ni nti aba na se binia ba nyama na medwena ma minia ba nyama na medwena ma minia ba o ono na dwene no nya odo no de ko e odo na odi ko tua 170 no na odo no ode ko e ni ko wie ni sei asem we ba papa de asem na waka tiro me papa to mo nyina bembi ema me papa kwambo ni papa ne kasa wo phone so o sheme papa da eda no so ye wan famba da no so ye na papa ma me sa frɛ no o sa hye ne da biom wan famba nti fi o me papa o papa misa o da se be mana na o se ko be ware no se na wa ye o misa o o mu ni misa o no a omnim so no na me achi watomu yi o mu ni so no a enam ne so nti no e ko fi onum de ma me ko ye wo fi onum ko kasa wo fi o ye de wo fi onum anka woni papa ne sister kwampo ya ko time na odi kan ka se only 5 million first day na first week no ka se only 5 million ho nti fa wo bi afa she ma no a wo se woni bi won ka se me obi a o ka se woni bi no na me nso me se me ni bi o ha me ni be she mama no tani ya mami tu ma ndi ya ene me ndane ma no efi se me nya bi mfa nso so mfa ma nti wo de ma no wie no the next week no so san ka se woni sika enya ne following week me se nipa be mienu to aso ji ansa nti bi adiri bi ama otim se akwa bit bi na obi no ma de ya papa ni sitie ne nkasa no what say wa dwen paso se bia obeti ma ye bibisa what say mimi woni se we pe yin nti wonti mi enya mi sa efi se mimi mfa me hwe ni picture me mfa pe yin picture ne kire mi o pe sugar daddy so ho me mfa pe yin da ono ni pe yin na me fa no efi se me fa yo boys na mo mbo am nti je nti abranche we bisa ne sika wo ho a woni ne ko ye me ne nko na me ne tena ho kasa ana wose se me wu krampa obedi ana me si o asem be no ka ne sa no mbo mpa ese menya ne sika ma no waje kasa papa ni monyamfo bi no o yesa nti no kasa nti se asem iba e utimi ko dwo mo biem se wo ko botire no me nko ho biem adenti enye sika no ndipo na me nko ho enye sika no papa ni twi a watwi wadi nti na ma untimi nko wa fere debi nkofo na mo di we achi 4 no se we ka we sa ya ka ba be 5 aha o mo so bi sa sika no asem bi mo pisa me na da se na ka tell sisi asusu ne ba nsa ne ya stop obi anto bi nti sa nkofo no so ba ka o me di o sika ba den jisa me jiji bom se me njije se bi mu adinkia atutu a omo de no ye break nti onye ji free omo no nso nti omo maka chende se omo nya sika omo maka chire na omo ho akoka nti omo de omo nya sika nya sa se na ye twense case we be so we so bi ananka ya je dia aka no nti se me case we ya bai na se me di chira ofisa me ka se me tususu na metu biem o cha se me na se eni nti na ye break onim ss o ye fast because wa anye faster o problems be doso se si a plus abdoi enipa 5 esa wechiri making 6 yes ena dodo say na atu o ma atu ni nso atu o enti se wo wa anye wild na se nipa 6 die no wa anye gide o mo no tu a ye de ma asa nkofo na woka ene be doso enti esenka by this time no o ma edi nkan agege ne de wa force wa agege sa wo musika no nyanka wo dia sorti no hu se ebia se betumi atua nipa ba ko o mienu o miensa o wa ye ne sa omo so o matna aka se obi an stop susu
na case we feel one man so obetia we dia na omo se niska ma no e ma ndi o fe nyina no omo se niska ma no e ma diska no enti omo ya wanyen se eba omo ya wanyen se o mba jom ho biemu dia henu bia so an se niska ene ma bio enti wo fie ni nyina no oje amanfo sika na se sika na we meba o sister se niska ma ho gena otobo fruit no o se niska ma ho bo fruit no na se o catch me plains o se niska ma o de master fia on se niska ma me stay fia na ya o de man akra me da se on se niska ma me ma wa hwe ya problem ni ebe ye kese ama abro so ma wutumi kan because they say wo de usik wani nyina kwa akoto sa papa isika iso ba hwe hunu say omo nso edi nkan jeje ye no papa no so otua bi wo mu a obeye minus from say sika we you well me pam chao ene no mala minusa u photo ekuta me amehwe ene me mfa wo ntu TV ne so Nemom sabe de ekosue wa manu ametua sikai ama akwara we enya ne ho antitim dia opanyini ye ntwemawo because gay wakotwi ni hlo hwe ampia mfiri mu ama hotel da okoda ma de eche da na na mkokofie menene ndai ma de eche da ti koko fie kura no eno kura den ya esne kodama ade enche no se koko fie de minim se me yire me ho na me bode enka me de beda ma ade achi ni nyina gum ti e basa se me ensa ena nka me de be ma o hwem sa me ntwe ma wa mama sem kura ka menum anam de be ma o de ho ayi ni nyina esesem force se me ensa ni nyina wo beji ansa no akọ ti koko fie ne kura na ya koko fie akwara ya die na wo besa de akwara ya fasa akwa we so a sebe ya ne kwan ya ntwema but won so wo betua krachi we sika na ma no and you betua ma no because case wo won fa o case ma ha e two different issues on board wo de enko eno ono so de enko enti kwan abefa so abepes kanaman de obepe ya chi umienu nyina ese tam ni nyina momoabo amoho timunya ahwe tie ye wadwe ni wasi ni pinti sa papa we inu sei wantua ska na ekire se krachi ni sika no ahima na wona agege enti wo na ka bia ba wo betua na obi sesa ne na awatwe bia wo na ye tua o sei ye yi se na ma wo ni ye yi se na ma wo enti na awatwe bia nipa ba ku bia asesa o ma 20 cedi oba de acha me akra de na apesa obisa era wo se susu wa agege ni fie be sei ebura fe se wo mo de ka no o mo nyina ye unuanom ana sesei ba se papa we nkuan na ni abere meni o mo na ti wono wono mo na ti wo fie nti o mo de o mo na ayo ka wo bia me ye adwuma no na se sie wo se wagya ye adwuma na be de na watua kai adwuma na minja na mpese ye twies na makoko menyo makura ho mafia se ma wo se adwuma ne de unwu ya wunya ye adwuma ba ye adwuma anka e bia anka wo ya anka bia de obetimi anya 100 cedis bi na nka ho so de atosusu de ate eka ne so bi no wagya se sie ya ye kasai e na wo dai ka mum and they say apart from eka no wuni ani da so wo ba bia wo ana wonwe ne sa le pachan emu de he na ai wadwe ne sa se na pesa me dan ka jiska ne man ndi sa wo dai ka na se won san ka sika no na se nka won so ye adwuma na nka otutusu ebia 50 cedis kura se nka boso me be so na nka wa nka sakro watime nya be 1000 bia na 1005 bia obetime de ateso dezi a wagya ya otifi obede na wanya sika no to amo dada wo no na no ano no na pesa me sesa baby fufuro by me trace can me adwuma me se me ko fanyo ma na ebi o mbeka se si a obi ka se papa no sika susu ana ogege ni nti amamu se we anza ogege susu na anza na papa ne be se ope ana wo hu anza achakura achansa na papa ne hu me na ogege susu dada papa no hu no be mfie se ni na se ni woni di shia ya mo ha ase se mo twempena na we de pa asem tu trim me ni mu ana me ni nya afi
me ni mu na ni nya afe afe 1 year enti ene watwi wuro ache sesi a obi ka se papa no sika na obenya afiri ohun ti na obese wo pa obeka ne sei obeji atumu sa se papa no sesi a de mi jitum sa se na ogigi sika ntino mi so oba wo nchen ya na obenya sika apart from say oji sa we ne eto aso no otai esra o bob sia ogibia na otua mamiska nyaade mamiska nyaade no ye sa otimi ka se enu kwampo ne nyehi wo mame emire bi no ka se mento prepaid man wo se sa no oto a esende ba wo mita no so preko no mame ton 50 cedi man se o discount be mame ade chi o ba yo de mame eno nko a no wanye se bia mame 500 susu sika mame mu 500 na me de kwaya de nyambo a na otwe se na me de be ma wo chena be ma enu se enu na me de ama no wanye sa mi patro sa no ye me na scan ebo anu sa no otaye sa pa ho mami se nya de me de be ma wo akra ye mate se we de yesu yetimi atwi bi edi yesu yetimi atwi bi edi no luma ye de ntwidi ye twidi a se ye din o o de nka ma boys ne nye na nka ye de nka entina ye ba bi esikadi amayo ano no mo agi esikadi de afi we de oluma so atwi bi edi ade zebra ne kasa men penis kamera men nyantanga pese ye bo me na me papa na magiska na me sika se ya de we sika de obetua utua wi a ye beboa mo ahwehwe papa no wontumi nwane mfade hunni oyare o onyare o obetua na yire wo ho na busua wo ho because sebe de ode aye wi kura no enye ne kwan no Islamic kura mu kwan no sebe ye mfa aware kura na ada wobi enye ni sei ya sa dia senye and somehow no bi wo ho a ya nanso makonim abaye kofa young boy a ye twi ni wuro won gogo konya papa panyini a wode ne wre nso ebehye omu a hwede ya won so oye oye say kura ye ne epese ye ware numu yi wo ha yen basa kina bi wan hwe yie na wo koye yi pe obi be ka say hey na hey mente media weda ni yese ya wo kasa mente ejabre na Krobea hu ache enya asem kutu na umpomu nyankopɔ tumi me ho disable race abuba no de awurade nyankopɔ ase amen enenso ye yawada no kwasem trodo odenenso ache yen sanetie na eya amenu hia na mani age no kwasem enya ne bone so kire se yesi mu wo adwuma yi mu no kwasem edu yomu adanse de amanfo di bifa akwaja enti se metini sei na mi hunu sei na mi nu hia eya na ehye mi nkuran ma maniche enenso ye hia yi eja Abraham Heba Center ka bibi fa firi ho fa kire me ni matif yo na Krobea de dika me dase na me dika achia ablantie bi abo me pa na Krobea enya bibi do nkwana nu yo me yanyumtuni kese pa encha afi me di biba na owura bi e friend George Wish engineer George Folles oye engineer no ne baboy no ene be kono ho ama wakaka ne mabum ewo tafo kwai no so timfo na benti George Folles me chia pa eja Abraham na ka say good yo na Krobea na obusa bibi don die se ka se Ghana ha yen ka bibi do pa na de tia yuzu Ghana se ye ka be bini pa do wa e kumase ene nkran ye ka se fa bibi do pa nsa yare a me wo branch ni bi won kran me obi kumase yare toto wura a doctor for no ntimi ko ensa na e wo konfa no chi ye yi wo mu no china omunya baby fan ko mo de ba mo de do mo ma ne ko di o mo de ko kwalebu o mo china me de do mo ma mo ba ne ko ando peye ma bi ba mo ye fa Mr Jones also tafo ehwa medoma na o se ne yem na chi ni sisi ne to ase ne hu dwa no na ono okotna Netherlands nti wo so ba e 6 years ni but ya renti ontumi nkobiem chi sense aya ye stroke
nembre bi okoye wo se ne prostate aye large to Johnson tentem o se doctor na bono kokko se wa hwe ye bedu ba bia be hye no rubber na afidi o mo ma ne nura nti na dafu wo konfo no kine tu nufu se on pa bibiduro na lock ne se wa ye bibiduro bia wonya ti wotemi nka wo mafudie su na obae Israel nyankopon ne me dance na se me ken o se anaduma ko Johnson 15 times ne to da no Johnson a obechi wan sa na Johnson na ba na ne be me mu hye no na o se da kokra de agi bum na ade bi Johnson ne ba na ade fita bi so san esa ne be ma ti sa ahoma ndi Johnson we na ade ne tua sabi ne be ma na no no so se o te a na ne ya nti o de apaso ene twa ade ne so ahoma fita ese ntiri bi na be sa ne be ma na no na ese nkadu si e be hye no roba nti ho ne ball hu ene wo se ne yire ka chen se owura ya da bi etie na Krobea programs yan kɔ ho no mutu ana mo baaye ize nyankopɔ ne me dance me die duro no ma no Johnson o chim no ejai ye o Johnson anado 15 times no ni nyina ejai se o so Johnson mienu ni na ho o hyehye no se na Krobea ni nyina ejai ni be ma no mo hyehye no ni nyina ejai toreti okɔ toret no chima na so fita firi be ma ba ni nyina ejai se o so ne ba ne yire di hie ya 2 minutes na ni nyina ejai na ne ho adwojo no sa de ma ni nyina ejai ama ne sese ne ya ejai ni na ne say etititi ejai ni yama okoye no mo se eye ulcer enti edi diafa ne bo ni yam nyina ahyase no se typhoid o man no na fa afide okoye no ma endoscopy o mo se ulcer e woni minim ene ne bo na o se ampa ni minim no sabi no ta tafre ma ase ampanso eno so sa ta ya na Krobea e ma na so ebu ane mo bebrebe wo no ho e ba sa etima wo minim wo bo se na bibi sisa ho te se sonsono anasa ahoro wo betuma ne wo bo se wu ene so a ema ene e sa no no bo se wo okra o kase du bebi a sabio na senti abananum ebu otwetwe si a na memo je fride si ase ba obi a wa yesa wo mo ma yesa nim de me kan enti e ba sa ye do kwa kurase a ye wo dua bi ye friend tatie dipo on se be konem wo bi aye edan bi ebo ho nkankan etimi wa de bren kankan no obu kwa achi ni kodidia no ma be da sa ade nim nda ba na mo so be bi wo munum inside eno nya kompo wo inside ho wo mo ma ye bi ndi oturu wo se na ma ka trema wa dududu wo se de bia na se bibi hye ne mim wo se de bia wo na ntaka kre bia no abre na koma no bo kim na je se no o ahwe ya wo betuma nya throat cancer ni nyina ye sa enam yare mwe na de ba enti obi a wo tie me na se bi watafre sabi o oba se pen ana se be ma de ne be ma hye ne pen na mwo wi wo no ho na se o ka se nkan wo na num bibi tar ne minim ne bo hye no na chi ni se ne ya na chika se ne ya ne nan sai titi ebi o ye be ma wo Johnson tentem ama ne be ma se no kra ye mre ye se onya prostate enlargement enti ya dworo amna nya anwodwe ya stroke ti wonantia che se ni ye ne yankasa ne wona mu dwa no me se onhwe ma kira kwan e wo kuma se abontu a ohwim school junction ho onkasa ope eja Abraham se oso yo ba na oso nya nam yare bi enti sa nam yare na ama oso ama nsuo bi gugu ama osisi ya o ya ama ona na sai titi edidi abayem enti ko ye se onya typhoid no be ne yamfa ma wo omoma no na afro mo se aye osa enti obu nyina ye kro obu hyew wo se ona tika kra bia no abre ama wo mu babia ma mo bobreza mu bie no mu ho no ama wo tutu na se friend so obo so mu na so obo so mu na ma utie o ya eti di bo wani so bo se na mo oni so ye orisi sebi eti man kabo no se na America no eti man nsuo bi gugu mo friend white na bia na kala na ni a change se na mo hunu bia no man di white nkan sa atare white so den ka de papa na sa white we de obi ye ba na nka wom enti ba sa oba no so bo so ne be ma hia na nsuo nyina sa san wo na wo de na no ye den enti obo so kura wo timi nyinsen na mum na nyinsen na sei obo so na sa ya de kura na twa de bramra mo enti bo se on timi kura nya ne menses obo so ne menses de ba e ba eni ye tum sa ne me nyina ye nam yare ni bia so ye oba na otie no nya nam yare we bi na wo de achi na nkwa hwe jabra me kira kwan e wo ohwim school junction ho sa wo so ye oba otie wo twa bra bia wo nya mfie aduasia ana wo nya mfie aduonum o mense ma wo de he madam bi wo what is saying bronkom was a bronkom 8 years na ne mense ne mada we so ye sofo na ma de do anka camera si ni so me di ma no me se me do no obi a mense ma no me de ma wa ye bosome empa ho se bosome ne me di ma wo na wo mense ma na se e wo twa bra no ye mo se wonya nyamfie aduosia ana aduonum na se wo mense ne ma na se yare ne twa no bi atwa mfie aduananum ana mfie aduana yare bia na mo yare ne twa no bra me mo do ma sa ne ma nyina fuo je namba no ya bia na apekwasi form ana akọ ba bi tro mu da ho me se da ne nyamui number ye 0242 76 48 35 and no bio 0242 76 48
35 35 wey WhatsApp na so both masa frafa so 0549 0549 10 10 15 15 80 0549 0549 10 10 15 15 80 edini ye eja Abraham me wo enkran da koman abrewa na kumasi abontisu ya me wo hwim school junction wo praga for catch on so be eja Abraham wo utie wo sunyane ne potema me wo estate brotherhood asoda na chipe na me doctor chireko edi enwe na me ba so yare bi te say osa yamkro wa utie me wo yam dwa wo uyam tutu o se dro bia wanu makọ wiase bia nkọ totwene penkele bebrebe a wonu jai me se me no to nchia wo me ma 2 days wo betwa me kwira wa tete atafre se o sa na nkwa jadro no mbaju sika enti obi a wo tiem na me yam dwa no wo de chine se o sa se ne bo ano hyehye no yam tutu no me se wo de he bla me yan to nchia wo me no to nchia tie ne me se me no to nchia de do ma na nkwa baju sika enti so wo ye fuare o sa me hwe kira kwa to hwe me kira kwan o hwim school junction o tie me wo de fibroid e bia de be me hye ne nsu na saba ade ne na wo te se ba ya na akosha na se odi e henia ana be fuwa se bi oba no so ana be fuwa ofuruma num ana akosha ofuruma na chi abra wo ye oba wo kwa doctor se e henia ni na moyam eni ntima unyinsa na ase na se e fibroid ntima unyinsa na ase na ama ensu bi gugu me show se to mo na hweja bra chakwan o so odi e be ma odi e sabi o e henia aba begu sabi o hwa num o bon se o sori gina hwa na begum o da na ko ana se o sori gina hwa na be fuwa wa ya ase o da na ko e henia wa na esu kwi ni na ye sa enkrodo no enne ma sand no na da bia me ba me ka me se emfantefo no seni ade ni sunu no mo de man din seni asandefo so esunu no mo de man din seni abrofo so mo tire no mo de man din enti fantefo se ade ne su ana mo tun din enkrodo asandefo so ade ne su asando mo te se ekwi eno man din enkwi ena abrofo so ba no mo ntimi ka funyam enti no mo timi ka ahanyam ti ena mo di echini be hye no ye na ahanyam no ngonya din henia let me say obia o tie me na wanya sayare bi efuan wa yase efuan sebi wo yoba na ye be ma be gushu ma na se efuan wa yase hwejabra me kira kwa me be mo do bia nom so no asaso me obia sa wo se eni na otwibienu na ni nyina na nti me kira kwa o hwim school junction ho wo tie me wo dia ne ye o de say diabetes asiche yare awura o pancreas ni nti wo se wo dia duane bi sugar wo ma na koso na honam ye basa na wo tunso tentem no e bete se de abro no e sugar na ye sa o pancreas na ye mbre be mo dro bi aye anom me se wo de be yatin ana ba no obi anom e be wo pancreas na asiesie no wo se be du ba bi maka che safi de sugar nuane bi adi nya mo se sem de edoro ma no me stop sugar nuane be na otwe miensa isim da de ma na masama me introduce man kakra bo se da afi de sim wo ba aya hwe se wo sugar machine bi na me check into na me de do ma wa nansa na wa check wo sa start se ekofom wo tie me oso de hepatitis B me se da bia me ba me ka wa police pani bi ni nuane onya hepatitis B mlabo mu yare bi ontimi anko UK me dia do ma no boso na otwi se okọ o ya dwuma de be hwe abusu nti wo tie me na de ne hepatitis B amwa aposo nya ya oya ye se wo mfin oya bra bo nso ahonam tiama mfin oya te se wo na ntika kra bia no abra wo so wututu a te se de onya nam yare na sa na eno so da no ni suba ne tie nti onya hepatitis B ni bia mfa nko ba bia hwe jabro me kira kwa wo hwim school junction ho number ni bia mu ye 0242 76 48 35 and no abio 0242 76 48 35 wey WhatsApp mo wa broche no mo mfre ana se mo de mo nya voice note ni ani nkomo 0549 10 15 15 80 0549 10 15 80 yo na Krobea me to aso no eye breast cancer kokora beto no fuom obi no fu aye den obi kwa scan ese de obi beda no fum obi no fu mu tutu no obi no fu omuya na nsuo fita firi mu ba obo se basa na wa pedra e kwani mu abosi na atwedwo bi wo ehye omotom titiri enkanka omo ya markase no obo se na dwo bi hye omotom de nte basa na breast cancer de no ba jim nti wo basa na dwo bi hye omotom na ama ne nsa na yare wo mu no eno fo nso hwe ma de se benkum no na da bia yare nta bam bozo nsa benkum no na ama agire
oba na se mu yo ya bo se na besa na ma umu kase na wachi wo no na mututu na no fura dendende wa nhwe ya doctor be kwa kotwa ebu won so be kwa be operation yi next day mbu be se duesi wo na abusu a enya hwe so toku so be sa fefe breast cancer na kwa yi no e wo mo jam e be sa ba dipa bi dro na nom ne nkum mo na de breast cancer nyina e ba ne nya no furu back se jabra me ne dwunu fo ti be fa girl na se e twa no fo me ma bio ti hwe twa kwa nyame ma breast cancer do fa no furu so me ma just 3 days wo se start se e mremremre na kwa se wo de samna esi niama na wo ja tu nsuo no wo se na enane wo do safa ho na tinka kakra wo se na dwani nyina nane a bra doctor bia mfa ne nsa enka na se ka bia nka ntimi so hwe be kira kwan o tie bo so ye be ma ja na kwa bia na sa me do wo sukutu no be de ba ma ye ho aduma nyina wie enti enche wo be se wo dwa so wo sukutu no tim wo sukutu I love you wo sukutu na ga na twinu mi dire nyina ba bontin e be ma o tie me na sabi o be ma ye mre mi duru monim hei na ma bi so mi gina odin o mo bampe mi tie se breka fan club o se yempe talia fan club yempe mushroom fan club yempe no se na mo pede o se ye osukutu ana mo se osukutu mi se jai osukutu mi se I love you osukutu mi se osukutu mi se me nwa ka ba wu he edro we mi tin so ma sorry he piafo wa na kwa bia de oni meyire asenya memedo ya kamide kwa nenso sese memedo ntimi numa na me bemma yi etre pori na ntimi de pim do no nyina de na se ga bia menya me see number 1 number 4 kubi hotel you know ma papa no de chebe o se jabram what wet na me mania gize nkofo ba na ba wo ma no mu yenya behwa se me nya no na me numa duro bi no bemma mu ye de ewura me se bonzi so mu so aso sacrifice e sare bebo no bonzi Nana Krobea. Eja, but number the mame. G number, na me sorry. Number is 0242 76 48 35 35. And what you 0242 76 48 35. Wait, WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 80. And crime me wada kuma abrewana na. Okay. Kuma se abontiza me wo hwim ye asuofu akwan so ba de kasi road kasa obesi wo hwim school junction na peja bram sunwan me wo estate brotherhood aso ya no e bia na ma mo yare so nkasa me ni hodo me wo no bebrebe na brain tia e di ne ye eja Abraham aka osunu kuntunu. That's a bro enawie adofo eja Abraham papa no ankasa ena enawie ye ne na hia no na yabo mpuni mpusei na wate na no asemi o hawa hawo se woni ni hia ade nyina bedi aboa na awie yiye ede amawo adofo asemi mema mabedwafo abam na ene ya no aka ya hye ne nso se ye wo God's way funeral home na sebe medinki aka mo ate ase se nipa ewuo eka ye ho oyede ya obeko ode wa realize baby a wedrei by the year 2126 100 years echi eya ye musa ye ho se ye mudodo no ehefa ne ye bewo ewuo ka nipa ya brabo na se wo besie nipa ese sa ototo na chi ye nyesa opon bakora ho wonfa so sene no enti ya na meka kire ho se wo pe adaka papa ya wo de besie wo de hye se ye foreign ana local a eya bra God's way funeral home o pe woni e besiesie funeral grounds na mawo amade aye waye baby a wo kode da enipa no yensiesie ho kama o pe customized flowers ya wo de beja wo de hye ne kwan haze ana ambulance a odi amu no ebedi watrentwie bia ana wo pe video service say ye normal drone ana say normal video win ye drone a ni nyina ye be ye de amawo o pe pallbearers emrantia omo de besi won mo abati de yi akeche kakra ye be yo de amawo afei o pese unya MC ewo we ase ana wedding bi ase a ana osofo o meye barrier service ana marriage ceremony emfama wa ye wo homawo se o pesiuta wo de bededa o de hye bi a wafrim ana wa wo ntuma bi yempam na fa hye no a ni nyina ebe ye kai ye wo live band ye san wo catering services ya wo no ye wo nyina enso ho adwuma edemawo ye kai obefre yen ye numbers a ye didi dwuma no eye 0243 73 74
57 ɛna 0266 194678 ofre sa ma wo ya yɛbɛgye so na yɛne wo akasa ɛne grow fine herbal tonic ɛne ne ointment ɛwɔ dwa so onipa a wutie me onan ɛne wonsa ya na ye utititi wogye ho enye edura na adwo a wuntumi nya awia so adwuma na ayo ija ho adwuma na ayo obekwa adwuma ba na wabrɛ oba wonso wonsabuo mu problem pa mesrew waduru awuhia wanimu aye hoye nyina na bekwa ama wo na ho atɔwo eye grow fine herbal tonic eduro wei se wono nomo a necessary vitamins ehia manipadua na wode ni wom enti ebeboa wo pa ye di grow fine ointment nso aba na no ne de mesi mayemfa ntwiw wa wo sisi yade mayemfa ntwiw wapone waposo ukotodwe wachiri bremo ya wo ya mayemfa ntwiw se ye yesa de mawa ebeyi ya no ama onipadua na hoto abem grow fine no pay baby eto no bi akwa abenya bi ye number eye 0244 596532 0244 596532 and a traditional Dr. Dawood on the Dawood Aba Hospital ano onipa da sani a wutie mi ayade enti wuni awutoi brother Dawood Aba Hospital ejeso krapa odi ma yensi wo metro junction ne so yesi wa abusa woni ye wo ho se wo pe Dr. Dawood ye be kire so ne wo ho na umpese obebusa odi e fa kwan na yesi wo so untwa kwa anim ba bia besi wo firi kumase na eba junction na ye besi wo so ye gusu kotare fa so na bra ubehu se signboard ne wo ne ho anampo avenue 4 oni Bretax Steel Complex no ena edi animhwe na wo pe ba na wunya bie wa sichire yade tete wa stroke aka wato form wa ye mre wo mpam ana wo be ma na wukura koko haw wonso wa hu se fabro de ye ko na atwa na ba ekosa wa hwe ye beku wo de ye ulcer ana prostate mu haw enam yade bi no akote Dawood Herbal Hospital eni ayaresa bia mekanfo de amawo se wo ba na ne Dr. Dawood bebompudimpu a papa ne beboa ne number ye 0244 886437 ena 020 168 1717 ena wiei awudadie emunchia ababa wei udide usa oye nurse ni obapa ene wanya afeko ede aka onfie ho usa ene ye wawudai yankopon hirawo yankopon moawo onya okese na onum anybody bia enso wo ho happy birthday to you usa god bless you awiai oba de achiame ewa ha obo akra seni aye ne de mahu se jataba eni abre ewo maame ne so eno ye baako papa no akoye te se ye frɛ no a onfa eno ye mienu enti wo de brem na menhwɛ de woka akra me da se ye nchia ye tiefo nyina se maame nka desua ye wo mu yi na akwadai awuraba yi ntie bi na ye ne a ye tie nso ntie bi ewiase ye mfa ye dwumasem ene ye sikasem enko empanatwem se wo ye wadwuma ma adwuma no ntena ne baabi na wo mpanatwen no so ntena ne baabi ye nka mom se wo ka empo awade kra no wadwuma ntena wo baabi na awade so ntena ne baabi empo no wo yire abie company anase mo ye adwuma bomu a mo hwe kwan a mo be fa so a mo be wade na ekwan a mo be fa so a mo adwuma no so be tena ne baabi efiri se esona awade no ene so na adwuma no edimi fa ne se me ne wakon ofie yes ye ba market ye ba store ana ye ba yi a esan se me ne wanya asam ni tiri ye be mu na ye betena store no ha na ba obeta ade enti ye mfa ye no nto baabi na ye nko na edura awade no so ane awale enti se we awrei na mfo nso awo ye ne se wodi na adwuma se makọ kampana twen ho ene de na kodu de wadri se ye ene nka enye ni sika kodidi mu ene nka mpra na gu anka gu na hu se hwe empra na gu ama na adwuma so agu adwuma na gu ama na mpra so agu ene se hwe ba bia oye adwuma kora wontimi nko na be ye den ene watumi akoneka enti se wodo obi a wo sika na ade ma na fama na nko yi adwuma mu sika emfa nkoma no akora we na apie o
enipa bebre aye bia ma ye yi wo modi obi wo ye secretary wo ye ho akwan bank no akofeska no akosan ama ne girl hunse wo si obi pe na wo de wo ka wo ne ye bibia ska na hye titiri ya bema na wo bo obi busia na wo de obrame na na akona ne koda se kim sika na hye enti hweye na wo amfa wadwuma sem ene saa empena twen na ankwa ankobom se ya wa obotom sika na wuyi amano a eye wonni bi na akoyi adwuma sika wonni bi o papa sika na akofa wonni bi usika wodi ye adwuma wudwatire do na akofa e de akotwe mpena ebina awurabe ya ama ne ho akire no yi enti eni aye tie no ye hunu se esono awade esono mpra twen ene sono adwuma ana se business ana sika sem ye nhwe ne nso saa emfama papa no se obu akwada we kwase a empani se wo firi asonson ade na se wa ntua apramre ani akyrebene na dawoka wakofa akwada we wo yemu ba we ene na da en kwa de nya news na se wutumi sa fa gigi sika wo nze sika yanya ne dia o wasa da na gye sa sika we ene wo frɛ wo a wo mfa se okoguma wade na wakwada no me yede na kotumu no yede ne kotumu ene wo wawale aguo no emu de hin na ehu se okoguma wade ntimi mfa na na ni so wo yire ena akofa no kwagigi ni sika di ye no akochia ne papa nyina akora so bare no na wo beka sa afede wo beka so obegu awade nti wo fa mani free na nkosi binada ebinada every na nkosi binada ni pictures na ade nyina wa enti ya reserve enti se wo ma amfa sika na ma wayale ya ne mantua ne yiri ntua kwan obefa so obetua no empo ono mu no me yente nka na sika ne mrade amfa awuraba yi sika ma no na okotuatua ka wonim se enya krachi we nko awu awuraba ahaya mframa mu nti wonim ensam ayeba ebi wo kire eni ba bebre wo papa akwada idi wo mka sika na wo ka se wo bodin no enya na boso mu sika wu ni nyina ye ka wo toro bo asese sika ne kura obesan ade ka wa akiri enam wo wunti na saa na eye meda se dan so fashion trim sani am din kan no wura na de waba ni scan de obetua obetua wotwemu tan obetua watua wie no ni abekon de yi enso de amawo ate you hear mawa you hear moncha ye wechire ho kwame coordinate mame na onso facha me sene anya yi Royal U Life Enterprise for Gombia capsules na wormo de aba na Gombia no besrew MMA mompe Gombia yibi se wo obi a usisi yade atena wo so ache bema enti amoa ye mere kora wo mpam nioma nkoyie wonya ha wo usisi ho a e ma o mensem kofam enti se 2 minutes na abo pe Gombia capsules se wo ye oba sisi yade enti amasomo ga bi ji ukunu se kura no sisi achia wo ba ye hunu sisi na ansa na ye hwanim unsabuo mu nyina akora asai menua bai won so pe Gombia capsules enti aduro yi emanom emema nom ne siesie mu ba bi eto no bi akwa abenya bi ye numbers eye 0244 94 6525 and 0277 45 4288 enematuka heba mixture antenas yaduro no mesrew se wonya bi na se wonom a ebua onipadua na ho de pa enti wa pressure ha wo na ase atata ewanum ato wanya ni ho ha wuti ya oya stroke ya de ha wo usisi ya oya watenkate ko unsabuo munye onso kura wasa ye mrempem mesrew konna kope matuka heba mixture na wonya bi no no mo ebebo ba bi eto no bi awuram kasa mepe matuka wonya bi a wawie ye number ye 0243 420005 and 0554 363424 and a peske yadie bedwane ewo yaso ye ha wa yadie tete wo brakumase bantema ye beji run about no medical building no echi and a peske wo any cardiovascular diseases ya etete wo ye njena bra when ya sen ho ha wo kakai e ka ne ho a wo yewu wo de ye ulcer stroke ha when ya ni ho ha wa ye kese abroso wo mpe wafui roto wade so enya de pabra ubenya flattomy o ya wate stretch marks ye ji uni padua boso se etu ekura wuni bi wo de wunya ba peske ha ubenya hoto we si kire yade amwa ye mrempam ana se wanya prostate enlargement onso be mani swa
yɛbɛtwim ɛnam yade a wanya ɛbɛkɔ dwonso twam haw enti deɛ tete wɔ no unya ba bedru peske ha onsa mfa nkɔ yɛ numbers yɛ 053 012 2500 ɛna 0268 47 7660 ukonkraya ya wala pass nyame chaja nshen ya be Ghana Water Company no takwa Roman stores ya ne Zenith Bank no ɛna edi animhwe adofoni adehye mapon and udi the simple wayo see you Emma Simple Plus the brand Simple Plus and a Simple Plus a very good afternoon to you oni wadwuma yefo nyina Dr. Cash abrantie 10 gram wa hofe obetena se odi dwabre mu ba kwadwomo oni Amos ni abedwafo nka ye Nyankopon hyramo jataba hihye adwumadie no engine room oba de akye ame ne agya kwa ame nso ote wonka Ewurade Nyankopon yenka nkyere ne se ye hia no makrawo